Good morning, honorable members. Nasi agenda paikhatjarage. Agenda number 1 questions. Ahanbada start question number 314. Hangbigadabo honorable member Shri Laisio Kaising. Pakhum Bibigadabo honorable Minister Education. Honorable Speaker, sir. Good morning. Start question number 314. Good morning, Honorable Speaker, sir. Answer to star question number 314, 1A. Physical and financial progress of work, physical 95%, financial 88%. B, yes. Record entry of site inspection carried out by concerned officers is enclosed as Annexure A. Sir, supplementary macham thamjage sir. Ngasi si lok khara thungmei wa ngang bu si kha nungai wa khitang dum hona jarige sir. Tamna dum habiyo. Sir, Honorable Minister na habisi yam nungai je physical progress 95%, aduga financial progress 88%. Si yeng dum loirab gumani. Adu masi si kaidongai inaugurate tawgadra khara thuna inaugurate tawhaningi aduga number 2 da teachers training sida khitang da mahajaning manasa ai area sida teacher recruitment tawrsu nahan aina hajagramni sa area sida local gi qualified oja proper kano tawgraba training equip tawgraba Miss Tiv the Yampangdi. I don't yargadi Hujiki problem I couldn't face the ribsi. Local gimme pangdam, atopade laga, posting taru the me adu the employee mayamsi lining de basa. Aduna net pokot pa hiring system jam chatpa. Adu the local singdu equip tawhanba, moigi training pibisi, Matau tabra and Kanmina. Aduna Kaidongi Masiki. Training si kaidongai hogadra class kaidongai hogadra habsi siboga ani si hangjage Because ahan bagi supplementary dugi answer se koi latest by 31st of October koi inaugurate tawna tawjage hujik paint work chathari toshala aduna a thing of the 31st October. Second part to the administrative decision ni na koi Tanarga department the koi tawna tawjage. Thank you. Mathangda start question number 316. Hangbigadabo honorable member Shri Laisio Kaising. Pakhum Bibigadabo honorable Chief Minister. Sir, start question number 316. Good morning, Honorable Speaker, sir, honorable members. Sir, question number 316. Answer A, the no. B, the in terms of revenue collection, GST, forest, professional tax, land revenue, excise, and hill house tax, Kamjong was placed at 8th position out of 16 districts during 22-23. But during 2023-24, Kamjong was placed at 4th position out of 16 districts. In terms of collection from Forest Department, Kamjong had the highest collection of rupees 7.82 crores and rupees 18.64 crores during 22-23 and 23-24 respectively. Sir, supplementary question. Saya sigist kano se status yang bada ai yam nungai jesa. Ai Kamjong se yam na quite the remote oiba, quite the undeveloped oiba. Another district so create tabu oimena infrastructure so lejade aduga district administration power infal the run tabu lebnisa. Adubo akoi gi revenue collection the day. So Honorable Chief Minister na hai bide. Hojiki 2022-23-24 the 4th position the lakpanisa. Aduga
8th position the kind of 2022-23 line. Whereas in terms of expenditure that the khara handaba, the development kariwa so yeng bada kind of subject to correction. Asida expenditure thada bisina 12, 13, 14 that chatliba. Adun yargadi Honorable Chief Minister and kitang hengat pa yagadra have say ama hangjaningi. Adun number 2 the nasa forest kida di highest oil mebasa. Forest the highest oil the Supreme Court ruling gi kind of judgment 15 January 1998 the Supreme Court ruling amaleba. Forest product or forest revenue laws 50% of the forest revenue collected should be used local do the season nagadabani have a Supreme Court ruling le adu forest mantri so adu Honorable Chief Minister dasu see 50% si sin na bayagadra have si hangjaning. Thank you, sir. Honorable Speaker, sir. Honorable member ki se revenue laiba revenue do gi chana bamaung da invest to view development gi haibani. The revenue city sir mapang khudi mukte loi lak na tamina kamjong da gi laiba na yen thui ni mam development gi aduna kamjong gi contribution akoi gi revenue ga mai leina na gam appreciate tongningi tawum thoi adu go loina na development da su sar khoi yam ka hena sotha badinate adu bo revenue laiba mpham du da khare hena invest of biraga samkat pipa yabra haibne do ai tawum thoi ne loi khara angam by any level da adu revenue lai do na mon loi sakradi kamjong loi sakradi atai gi le horo regime chu haijege sa Mathang Sir, Sir, Yamuraji, Honorable Chief Minister, Wapam Tambi. Sir, I know the Kamjong si whole Manipur district Taratruk labor manunda. Yamna Sotaraba Atobo compared to Bada Lamsukha Chow, Honorable Minister, Chief Minister, Supajan Kangbiri, area Chow, sparsely populated. Football ground si example dah hai sa football ground si yumla kuntra da maktab macha masabi ade sa yumla chani lebagi football ground ki size to yumla kuntra lebi se chama da sabi expenditure ti chama da sa adu population da anam bada khoi gi sigumba plan allocation adu da karimayam si kano da ying population da based over chatle aduga representative MLA kisi member si kya laibra have the yenge do aigi area si chamadana MLA amagi local area development fund or atopa BADP bhawba hojikti suspend tawbai type ta akoi border area si sinenadre tawdre aduna yaraga disa aigi Kamjong district si midyeng si khara henna changhaningba aduna this my humble request Miyam ki representative oibna Miyam ki kholau se taab ngamdraba san aigi Kamjong district se kasom ne phungyer ne Kamjong ne ado samphung ne moi si chatpade exit route se or access route se amada chatte kharana thobal yaripok tawra adugi du lambi chale kharana sigi yang popi phawraga phungyer chatle ado kharana sampung kharana ukhul degi chatlisa aduna district asigi main akogi lifeline ama si tongan chatpa aduga accessible si yam line oide aduna yaragadi migeng si khara tabinaba August house da ako Honorable Chief Minister humble request thamjamni. Thank you, sir. Mathang da star question number 317 Hangvigadaba Honorable Member Shri T.H. Arun Kumar Singh, Pakhumbigadaba Honorable Minister, Water Resources. Good morning, Honorable Speaker, sir. Star question number 317. Honorable Speaker, sir. Star question number 317, answer. A, yes,
A column 1 the water resource under long-term measures the Water Resource Department Manipur is implementing flood mitigation project under FMBAP Flood Management Border Areas Program scheme of Ministry of Jal Shakti Department of Water Resources River Development and Ganga Rejuvenation Government of India preparation of the master plan for Manipur River Basin rejuvenation of retention basin, construction of reservoirs, dams. To the flood early warning system is under development. Swifter mobilization of flood fighting equipment, machineries and manpower. Make flood fighting materials readily available at the vulnerable areas. B, the yes. See, the Water Resource Department has been taking up desiltation, dredging of Naganala and other connected drainage system from time to time. Thank you, sir. Sir, supplementary kita hapten jage. Well, Minister na yam fazana yam ba clear to bire yam badi. Do yam maru ina thamjaning sir koi gi wangai kendra si ayam matam da handaki थोखिबो थौदो अनि दु नत्तबदा अयाम मतम द चही खुदिंगी दु इसिंग चावजि थो लैबो इसिंग चावजि थोइसि मरम जि कइनो हैना सुम यंगजबा कांदा को याम मरुइना अखोइगे लमलोंग थोंगदगी मिनु थोंगबोदो लैरिबा तोरबान सि अदुगी मतिक मागी कनो फिबम जि चादबा अदुना अयाम मतम द तुरेलगी लैमाइ जि कितंग हेंगलप कांदा जगा जगा द तोरबान जि कायरे कायरे इसिंग चावजि थोगा प्रजा मयाम से अवाबा मयाम मायुकनबा अदुना इना लाक्चनिंग क्वेश्चन दी हाइरिबा होजिकी याम तोइन तोइन कायरिबा तोरबान सिंग सिदा कितंग परमानेंट ओइबा आरसीसी की रिटेनिंग वाल गुंबा हापगी दुंबगी प्लान लेबिब्रा लेत्रगदी हापीबा यागद्रा हाइबा मसिन आहान क्वेश्चन नि अदु अनि सुबदा अमुक मिनु थोंगदगी नोंपोक थोंगबुक्सदा लेरिबा सिसु कितंग होय स्मार्ट सिटी लापगी रिटेनिंग वाल दी फजना चले अदु तौबदबु रिटेनिंग वाल की हाइट सी खरा नेम मरम ओइबने इसिंग लेमाइ जे कितंग वांखलप कांदा कितंग इसिंग जे पाथरगा मदु इसाव हेक थोकपा सिगिसु प्रॉब्लम मसिगिसु करी करी यंगजिमबा याबगे हाइबना चिंग सिमका अदु अहुम सुबदा अखोगी नोंपोक थोंगदगी संजेन थोंगबौदा लैरिबा टोरबान सिदा लैरिबा रिटेनिंग वाल सिंग असि याम कुइरबा रिटेनिंग वाल गातो ओइबनिना कंडेम ओइरे माइ क्वालिटी से पूरा कंडेम ओइरबनिना इसिंग जे लैमाइ जे कितंग वांखलप कांदा असिगी रिटेनिंग वाल की मरक्सदगी लीकेज मयाम म थोला कांदा इसिंग चाव से लैरिबा अखोगी वांखै केंद्र वांखै अंगम लैकाइ खंगदे नोंबिबुं खंगदे नामथानबुं खंगदे हाइरिबा जगा सिंग से लोइना इसिंग थुंबा अदुना सिगिसी लैरिबा हानगी रिटेनिंग वाल से रिनोवेशन तोबगी प्लान लेबिब्रा नत्रगना मसिगी स्ट्रक्चर से पूरा थुगाइरगा अनोबो चनबगी प्लान लेबिब्रा लैत्रगदी मसि हापसिन बिबा यागद्रा हाइबसना इग अहुम सुबा क्वेश्चन नि अदु मरि सुबदा या मरुइना कोइ लमलोंग थोंगदगी मरुइना इ एरिया नि कोइ हाइजरिसे लमलोंग थोंगदगिना संजेन थोंगबोदा लैरिबा तुरेलगी मरिन जे दुकी मतिक थेले अदुना तुरेन जे इसिंग जे कितंग नोंग जे खरा हेना चिंगदा चुबगा लैमाइ जे तो वांखलगा इसिंगी कनोसी वांखला कांदा इसिंग ओवरफ्लो तरोगे इसिंग चावजम थोकपा अदुना इकंग लापा कांदा तुरेलगी मरिन सिंग से सेंदोकपगी प्लान लेबिब्रा लैत्रगदी मदुमजु हापचिन बिबा यागद्रा अदुगा लोइसलकपदा मरुइना हंदकी ngहा की रिलीफ फंगनबा कोइना इमरजेंसी होइना अखोगी याम मरुइबा कलबर्ट खरा समना हारे कांदा टाइनी टू स्कूल मनाकता लेबा कलबर्ट एपेक्स मनाकता लेबा कलबर्ट अतै तै मरुइबा ड्रेन खरा अदुगा तो तो कलबर्ट खरा सो कोइ ngahaktang रिलीफ फंगनबा कोइ खुदकी थुगाइरगा सोल्व तौनबा होनगी हाइरिबा स्ट्रक्चर सिंग थुगाइबा सिंगसी कलबर्ट थुगाइबा कोटकिबा ड्रेन थुगाइबा सिंगसी मसि अथुबा मतमदा सेमबिबा यागद्रा सेमबिबगे प्लान लेबिब्रा हाइरिबा वांग खरसिनि मतम खरा पिबिगन स्पीकर थागतचि Honorable Speaker, sir. Honorable Member na thambi siam chomani lamlong to Manithong siam toina kai bomba pham asia khoina FMBAP gi makhada cover to bangam da ba mapham kyamarum su leiri adugo Manithong ni nongpok thong adugo nongpok thong de sanjin thong simiam si chap manai sa akhoi dissertation and dredging se khran to bang loina na hojike khoi master plan semi master plan see by November and loishin be hai na koi pari akoi ge ministry ge mateng lawraga asi the whole Manipur ge particularly in Falda yam toina sing chau thokpagi control to biana ba asi koi master plan sit last 2 years semaga later bani asi semaga si vulnerable area me yam sim mena ba akoi yam kana
honari. At the same time, housing nongkana churapakanda hekta kaiba hekta pathok pasi sige master plan si pakhat ringeta akoi lobi abaton guys koi department dagi housing khudak ta pai bi aba habdudi yam chawna tobang amdrasu say avoid on abadi ham kana honari housing naga nala asige naga rivers up to khoi nambol taba phau se koi eviction story. At the same time, ising secret receipt on about Tugai Hibamiamsi, a department Aduga, Atopamari Lane of a department, a tanner got through the installed on over the Honage. Aduga Hoye Atopa program Miam so Pakananga Honari, Hosig Hana Siem Kiba, Adugo Ball Pai Yaudapa. Bopai biau do besi hojekti dissertation la siltation la dissertation to ba kana muk tu do sumuk leiba adu akhoi identify kana tori asi lauthok tra dewi yaroi habisi de khoi department ye policy da jinangai master plan natraga su atop program sinbia ba lobia ba lorga tonangai di honari akhoi hojekti manipur rivers miam ni akhoi ye muroina akhoi ye Honorable Member na Haibiba Wongkai Kendra gi Munung dusu aduga top dusu Ariba wall miam di lauthok tragedi hen hena akhoi reversing si block to miam si leire aduna si lauthok nam so khoi police leya nai thamjage. Thank you sir. Mathangda star question number 318 hangbigadaba honorable member Shri T.H. Lokeshwar Singh Pakhum bibigadaba honorable Minister Education oh masala tramal. Mathangda star question number 319 hangbigadaba honorable members Sheikh Nurul Hassan Pakhum bibigadaba honorable Minister RDNPR. Honorable Speaker, sir, good morning. Star question number 319. Honorable Speaker, sir, star question number 319. Answer A the COVID pandemic law and order situation frequently water levels is member B the 5 crore 58 lakhs 58 lakhs 68,000 release the the Tabaxi thank the Bagimaram show cost notice target at the same time. Agreement in the Namunda Igadawa 1% penalty magi agreement amount to the imposed over behind so high. Thank you. Honorable Speaker, sir, supplementary Amakatang Hangzaki Hariva Tongasi Sokli Singaniga Taraga Mapan August Kitarik Kuntaritagi Kui Sabo Kibani Tobuto COVID. Leivana Maram Muraga 2021 gi November December foba COVID Leivana Tindagraba so Adugi Matungda short season Tavaksubi Aba season Simari Hogre Sahi Mangayana Tong Lectabana Maram Muraga top Dusra Gram Pansait ki Quaidagi Maru Eva Dumlava Tonga Makagni Hariba Tong si Leitabana Maram Muraga Lomi Singda Sahi Mari Mangasi Amna Awaba Mayugnare Hariba Tong Saina Tisanjaba de Quigi contractor masase engineer ga toraga nongmai ga unabakanda contractor masase mafam sibo khangamdre magna sude na ai subcontract to khibani ai gi farm khak season bani haiduna magna pokhum bibire adugi matung dagi hujik subcontractor ribase local politician amada tobuna maram morgi engineer makhai da so magna cooperation pi dawa adagi contractor da so mana ai ke cooperation pi dawa na maram morga thong se superstructure na singbu sing sim puraga Loinamak Lairaba, the Wataba Paisa Kaitokris is 90% Hena Paisa Kaitokrab. Aina, Honorable Speaker Kutang, the Honorable Minister Puning Zeraga House, the assurance some Katang, High River Tong Sikaram Kan forward the Luishalaga, Akwege, Public the Awava, Mayukna River say, Kudong Sab Sikam Kan the Fangan Bibi Yagani, have the Dukatang assurance PBU when I meant Honorable Speaker, sir,
कोई ऑनरेबल मेंबर ताकि से याम चुमी कोई PMDSY की मागी रूल्स ता सब कॉन्ट्रैक्ट पीबे यादे सो तुम याने याना दा पुपी दा पीना बसी सो अचौबा सोयबा मनी अदो सोयरा कांदा दुगा एनी ग्रीवेंसेस लेर कांदा ने कोई ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट तो थीबा अदो ताकि दुमाइना सगी material component kitang di wali ay ngarang su ngasi su iban ngasi ek su check ta hun jarure honorable member gi sagi yamna in particular ba kogi question si leibana isu masi pokta phajana khanga ge na so material component macha macha khara Guwahati de gi lakto ba lei adana aina I assure in this August house masi December bawgi manungda soidana loirani December is the last kanoni part yari gi thuna lo sinna ko na lage thank you ngasi makha daba question leitre Sir, zero over ki khudong saba laujaraga sir. Ay newspapers in the yauba Sunday ki edition the yauba the Monday ki edition the yauba mayamama sida koi opposition ki member singna house tagi walk out to si maram kharadum pi maram sida hair si khoi thok liba wathok asi waroisin porong na ba khana se haibada house na yadabadagi ni haibama ibiba sir sida ai zero hour gi khudong sam laujaraga statement khatitang ai thamjage tawjamne sir akhoi irang sigi matangda leader of the house na home supply biba ado demand da yamning thijana akhoi gi even committee mi top khandok pagi committee phau sembi dana aduga whatever koi ki pradhan mantri ji unabagi appointment lawagi phawada same office ta ki tawraga lawgani haibana singba ai house da phamna dum taja hoba ado aina dum khanjaba matam da sir akhoi ki bharat ki ayamba mafam sing se sum yengjaba matam da akhoi house da khanaraba pot ama hanjin na khanaba khonaba adu leader of the house na assurance piraba adu phawada dum hanjin na khanaba maduda amukka hena hanjin na khanadaba yade hadana house agi mapan thoki base masi yamna laibak thibani hadana ahan bada thamjage sir masi akhoi manipur gi assembly house tagi da nate sir when in the parliament opposition gi kambuna honorable prime minister da aduga Bharatiya Janata Party na lusingba NDA sarkar da Manipur gi issue sida mayamama accusation piba but when pradhan mantri na mayam na piriba maral singdugi sengdokna na bagi matam lakwa matam didi not a single opposition member was inside the house adu da su walk out tawe aduna ekhoi didi am surprise de oide but laibak na prajana karigino walk out tawri base sarkar sina mi yamdre dana opposition gi se khallaga karimda tabidrabra haibagi lan house da sat khradra na aina puthok sabani sir aduna boycott tawbasi assembly da dana tana parliament phau tawbani na yamna ngakningai di oide but habituate boycotting behavior gumba ama leiba oigane na ida dumaina thamjani sir aduga sir ekoi India se sir hojik si Amrit Kal Pradhan Mantri ji ki makhada Amrit Kal ki matam ni so many reformations akhoi poro ye akhoi si Bharat sida karigino harga 5 trillion gi target porok pane yumlo nariba amasung western countries singna India bu kalakta banate India bu kal e maduna ni sir string of pearls na China gi policy ma India si question na ba US ki policy tongan ba India si question na ba makhoi gi machim tum khalak ba science and technology da economy da magi power sing se suppress to was kar aida suppress to ba ya doino haidana khan matam ne haijari ba asigu matam da akhoi si we should stand unitedly akhoi si punna akhoi lemina ba
एज ए नेशनलिस्ट होइना असिगी मतमने सर अदुना सर अइना थमजनिंगी बदी अखोई अमेरिका की मियें अखोई दले भारत की माइकई थमीब मियें से असी खनब मथौ ताय ngasi बांग्लादेश की रिफर तौरमे ऑनरेबल मेंबर अमना अदु ऑनरेबल मेंबर ना बांग्लादेश की पंबीबदु नमु हेना ngakre हाउस के फ्लोर दा करिगिनो हर का बांग्लादेश की लाइब सिदी mob justice influenced by some western countries foreign countries asi hairabane asi panbirame Honorable Minister ki se khoi 01 oina tir tawjar roi mas statement ne na फनी आई वही अमनी खतम थमजगे अदुना सर असिगुम्बा फॉरेन कंट्रीज की कलप मयाम सिगी मरक्ता अदुगा ngасai gaina panjakriba string of pearls sai basing sigi marakta अखोई से अमग अमग या खाई थिन गायना नबा मसी हेक्ट पुथो सर पार्टी अमगी लीडर सलमान खुर्शीन हेक्ट पुथो रही मनी शंकर आयन हेक्ट पुथो रही बांग्लादेश की इशू दा बांग्लादेश की इशू से मोब जस्टिस से अखोई डेमोक्रेटिक सिस्टम से हुंदो कांदा मोब सिस्टम होने सर से रहना आई दुमाइना आई हंजनिंग मने सा अदुना अइना हाउस थमजनिंग सिदी मसी यामना अखोई निंदा तौजै मसी गुमसी हाउस दा अखोई थंबीदरनबा मतुंगा अदुगा मथंगदगी एनी इशू द हाउस सिदा नैननबा बॉयकॉट तौविदरनबा आई हाउस की थ्रू द अपील तौजबने सर थैंक यू सर Agenda number 2, announcement of business. Honorable Leader of the House, the business of House for the week announced of beginning. Honorable Speaker, sir, I beg to announce the business of the House for the week. Agenda number 3, paper to be laid on the table. Honorable Chief Minister, Leader of the House, na paper laid to begin. Sir, I beg to lay the following reports paper on the table of the House. Agenda number 4, calling attention. Honorable Member Laisio Kaishing na calling attention raised to begin. Honorable Speaker, sir, masi aina calling attention thangat jabse si akhoi gi lebak sida yamna sangna issue lakpa unresolved issue masi si akhoi gi Manipur da shanti leitaba akhoi gi khatna chainaba kaunglup marakta ungkhatnaba mayam gi masina genesis oiba issue amani sir masigi kanosi creation of 7 new district ki matang dani aina sir detail lakche aina history matik ama hanjage sir British matamda Manipur da leirami bise single district administration da leirame adui makha da subdivision haina Imphal haina kano 4 subdivisions thamame du na north east ama masina kano Ukhrul na headquarter orame north west Tamenglong na headquarter orame south west in Churchandpur na orame aduga accelerated area development administrative region haina masi je sadar haina kauba masi je headquarters in Imphal da orame sa masi je after 1919 gi kano rebellion gi tungda semak pani sa masi adu matam da di mix kano se population se mix hoina moi British na tongan na si area si kap semak pani ba adu gun akhoi Manipur na India Union da merge tawgraba tungda sa 21st September 1949 da single district onthoe aduga leirame aduga ngasai gi 4 subdivision sing do district oina onthokraba subdivision mayam district onthoe sa aduna kari kana karamba district no central ne east ne west ne north ne south ne na si district mayam se semak eba sa 1969 da aduga 13 May 1974 da kano si ngasai gi sa Tenapur district haina district ama create taweba masi karmana create tawbra ga sa Ukhrul gi east district Ukhrul du degi carve out to thoe central district te carve out to thoe
aduga adu carve out tawraga adu later on 1983 da district ahum anoba amuk semae masina karino ga Imphal ga Thoubal ga Bishnupur ga adu ngasai Tenopal hairiba district to Chandel district oina rename taw adu 1983 du da sa adu ga hujik ke akhoi gi district mayam si rename taw basi sa north to na Sanapati ole south to na Churachandpur ole west to na Tamenglong ole east na Ukhrul adu Chandel du Chandel Tenopal du Chandel on minisa si Imphal 1987 dana amuka Imphal district si ani thoe Imphal East Imphal West masi si sa aina hajaning badi for administrative conveniences and better reach to the public akhoi gi welfare scheme oibra development oibra masi si phana ba sembani semak basi sa kaman sembra ga through dialogue, through consultation, through mayamgi phanaba khallaga loina semak pani irang leite irang lerasu kobab torulai grapple torulai aduga hojiki sa sigi district mayam sembasi manungda sadar district haina ni bise loina figure torambani adubu sa masi si figure sub taurak taba sadar habsida karinor si land issue le boundary issue le adu sir akhona bhab tagada amana 1992-93 da most deadliest ethnic violence amathoki numbers of casualty yamna wang mani property losses adu displaced adu matamda ni yam hen bani adu kadai di genesis kada garmain haurak pra have the sigi Sadar Hills district han siem naba 1971 da autonomous district council under article 371C gi makada autonomous district council semak panda matamda akoi gi MP du matam leramba paukai hana MP am leramisa mana Sadar Hills autonomous district council hana du napakpa adudagi irang si horok panesa sida kanosi Naga civil societies like UNC, NSF, NSAM, and other kun effect riba kun singdugi villagers mayam na changa kasi opposed tau kim desa aduga sir masigi kanosi opposed tau rakpa series of agitations aduga economic blockade tau rabasu India government amadi government of Manipur matam du government sing luna lawramdi MOU si 14 December 1981 da MOU ama sign tawba si am ta pathok jage sa wasi extract ni loin full paroi adu da MOU du da kari hybrid ka sa in order to give appropriate opportunity to all concerned a cabinet subcommittee has been appointed to go into the matters relating to readjustment of the boundaries in the proposed unit of the Sadardo. The cabinet subcommittee will take population, ethnic affinities, compactness of the area, or any other suitable criteria into consideration before recommending the readjustment and demarcation of the boundaries thereof. The cabinet subcommittee will also give appropriate opportunity to the various organizations for furnishing justification and their demand while presenting their case. While for finalizing the boundary, the government should pay adequate attention to the various demands raised by the ANSEM. Asisi hayaba. Si laina amuka district si hujiki moigi karnodu yaud bida moigi consent yaudre moigi wari sanadre amuka create tawgni amuka haire adudegi 1992 da amuka masida agitation apang akan ba agitation amuk tawre
11 November 1992 da sida amuka sir hairi bise sigumbasi amuk thok tanaba peaceful lainaba safeguard the rights and interests mi singdugi kano taunaba masigi se land maru oibide land do moina nijabsina masa masagi affinity close affinity sidung the hapio adjustment tawbiyo hai bakhaktani district se anoba semgunu hai bakari sulete boundary do adjust tawbiyo have seriously near lakmani aduga moigi yanabai matung na moigi agitation su tokra lakpani adu tok batung da amuka 19 November 1992 da asi si loina loisan ngani hana commitment pirame basa aduga yadana amuka kano si 1995 96 to da amuka district se create tawgani tawre government na sida amuka agitation amu haure asida na gari have number 1 point the moina hype not an even inch of Naga inhabited area and its original land should be touched while creating a new district. Ado number 2 dana si point to be noted si number 2 sida. If at all the Sadar Hills district is to be created, its inauguration must be preceded by the amalgamation of the land of the Nagas to their respective contiguous district, Ukhrul, Tamenglong, Chandel, and Sanapati. Masisi district tawdringa masisi precede tawbiyo ba amarom da hapiyo ba adu ignore tawre sa aduga government of India na su moina su haire clarify tawre the government of India intend to examine all claims and counterclaims in this regard thoroughly and arrive at the decision after taking all sections of the society into consideration. Masisu tawdabida dumcha amuka 1998 ta amuka declare tawrage tawre district se sida amuka serele amuka agitation amuk tawre akoin MOU hana tawrambadu kari tawrage hana hari si highest level da MOU sign tawna lakpani aduda 23rd June 1998 amuk MOU am signed to basa. Masina it was agreed upon to honor the previous MOUs entered into between the government of Manipur and government of India, ANSAM and NSF and UNC in 1981, 92, 96 respectively. Aduga sir sida kano issue do di kano karishna teba. Akoy di do the yaujaning de akoy bosom akoy public ki grievances, public ki choice, public ki apamba, desire do address tawbi bida kadi akai ba lebra. Why we are hoarding, why we are accumulating the unresolved issues for escalating, for creating tensions among all sections of the people. Masigi si tuna address tawbi si chumgadra hana hana sida amuka sida Sadar Hills will be brought about through a conscientious of the people concerned in the interest of bringing about lasting peace and harmony between the Nagas and the Kukis. Masi MOU da yaudi nisa. Aduga sir subcommittee aduga sa amuk subcommittee form tawe. Aduga subcommittee do district to create tawdringa mamang da grieving kano group sing to the loina kaura cancel tawgne si tawrak tres ado 24th November 2011 da government of India na assurance amuk pirakpa ado assurance to noibo hangdragadi akoi chatha jaroi haina moisia assurance pire ado su tawrak tre aduga kano sina 1st November 2016 sida amuka UNC na economic blockade hawe karigino heredi there was a plan to inaugurate the Sadar Hills district adu moina 1st November 2016 da economic blockage hawe
In spite of stiff resistance, 8 December 2016, the district, without consulting, without honoring all the MOU signed between the grieving party and the government of India, unilateral decision declared to Hokre. Declared to the Tenopal Amayaure, Kamjong Yaure, Parjol Yaure, Kampok Yaure, Jiribam Kakching, and Noni Yaure. Hanadi Sadar si Yadraga di Maming Ontoga, Kampopi Hanad, Amuk declared to be. It is grieving party na Khalib Sinasar, Akoibu Yamna Ushit Tawai daba, Kano the Maming Honga Gamoina, Akoibu Apang Shibini Haberonda, Chakreva. Hujik this search ego gi problem with this. 19 December 2016 Gazette notification to date number 1620 or 2016 the Gazette notification to eba. Adu the retired judge amana kano administrative adu amadi administrative secretaries revenue home adu tribal affairs in a committee or district boundary do shame gani haina to eba. Adu the ye akoi NDA government Manipur da ND government kano na palak badegi masisi chumdre aduna akoina masisi resolve tauna ba hot na si haiduna hojiki 19 March 2017 da masigi kano si non-adherence of 4 MOUs and GOI assurance on the matter masigi si amuk hanna khanna si haiduna Tauragasa Akogi Kanosi series of talks around 10 Taramuk talks Pakat Kramnisa. Aduna Kanosi last tripartite talks is Kano the UNC Pakapsi Adudegi Tara Mukta Urhabtunda last Kanosi Sanaputi the Tausidegi Amuka Taudrebasa. Aduna Masina Matamdugi government na district create to Kari Maram Gino Haibuganda sir. Simoina Harrison for administrative convenience. Masisi unilateral oibra in the canvas. Administrative convenience one section the Kakta Ubasa. Atopa section grieving Gido Yinghodaba. The conflict resolution say through dialogue, through understanding. Tahorabdi Sigi Irang si Toeba. Hujiking Sana Pankiba 1992 gi ethnic crisis Tokibido. Machine genesis nisa. Land issue ni. Aduda Nasana Panhoda Amalesa. NSF ka Ensam ga Pulaga Moine MOU signed Tobuda. Haidibsi 1992 da ethnic violence Tokpamatamda. Lam Mayamsi, Moina, Tado or Jatpa Mayamdo, Amuka reinstate Hanan Biohan, Adusha Hanandre, More the Lediba, Naga Mayamgi, Lam Mayamsi, Amu Handresa. Nasipauba, grieving party Gido, Nasipabu, Hujiko address to Videbasa. Aduga, Hujiki administrative convenience, example Amada in Hijagesa. Sigi, Yaripok Makada. Hujik foothill levy, Hingang Lok, Lungthar, Sada Kunbi, Mayam there do Mayamdo. District headquarter, Kampu Pichat Pase, District Ani Hum Lala Chatlisa. Sibu administrative convenience go withdraw. Do the Ainahan Kanma, the Moina, high division, Adum Moigisu, Tabiba Yabagi, reason do lay have she, I guess house signing minister. Aduga long pending demand. Asi meet tauba moigi moisu grievances mayam lay district rate tau dobagi moi na harib sina sa akoi si lebek tawre district amana phangpham thok do phangdre akoi sibu akoi marginalized tawre hana atop se demand committee na su hairak panisa hai bisida amakha kitaraga atop gi tahau daba aduna sa sida atop kana deprivation of fundamental rights and legal rights. Asi district demand committee gi kano sida yenga ga akoi kano government na su sida
deprivation do section amakak ki oiroeba hojikti amakak ki yengubudai moibu deprive amuk tore ethnic tension violence unresolved naga kuki gi ethnic feud lairibdo hojik phawba resolve tawba leite sir karinor di land issue oiba hojik Sadar Hills create tawba aduna resolve tawna ba hotna bisida section amakak ta uba myopic decision yamna far sighted oidaba yamna nakna yengaga pressure dara kaino dara tawhobra ina si ai hajaning bani aduga political aspiration si mayam du gi mangba kaino di majority hujiki Sadar Hills yaw si tangkhul mayam yaw rongmai mayam yaw madu du Sadar Hills sang madi atopadi yengba the the majority community the changmani adu the chang over the minority or they don't have the opportunity to fight election district council over kari over do tawbung changmangamdre tangkhul na majority ni hai khanjal lebdu adu section du na ashom da hapak matam da di moi the minority ole they are being denied sir aduga sir akoi gi kanoga social welfare scheme mayam MNRGS oibra PMJBK kadikra mayam gi scheme mayam lakpa mayam se obviously naturally moi budi khara kano taw bata ne the minority oibne due share the phangbanga moi basa aduna asigumba conflict unresolved issue mayam se unresolved issue mayam se akoina core tawraga accumulate tawra thammase bigger greater magnitude of crisis thoke ba aduna mayam si yaragadi issue mayam se solve tawhanbase solve tawbase matam duda solve tawse chumbra ina sar khalle aduna sir amakhakta aina quote tawjage sir Mahatma Gandhi na akoi gi father of the nation da haiba amalei sir Sikarigar, peace is not the absence of conflict. Sigumba violence labor, conflict labor, katna chainaba labor sinda, peace laitaba haide hai. Adubo ability and who have the agility to cope with it sinda peace kaweba. Peace labor kaweba. Aduga Haidibis Makata na Haidibisina peace labor, santi labor lam labak tadi asigumba problem solve tauba haiba mi labani haibisi vice versa da haiba lay aduga sa amana America gi educationist aduga slavery abolish tawbada yamna kano yamna politician aphawa aduda yawba mi amala mai mingduna sa Horace Mann kawban pamna mana haijabisina kan do not think of knocking out another person's brains but he differs in because he differs in opinion from you adu makhata abisina sa kari have it would be as rational to knock yourself on the head because you differ from yourself 10 years. Aina chahi taragi mamang da khallam bado ai isa itom da hangasu chahi taragi mamang da thoramba khallam bado hujik ai di tongal le khanmasi rational oye isa itom da khallabisu aina chahi taragi mamang da khallam bado hujik tongal le ba aduna sa akhoi si hanna kari khalamge hujikna akhoi kari khallige asi differences le ado peace purakse harabdi we have to knock our brains first hujik kari akhoi tawgadra se khanpham thoki ha se haning sa aduga sa hujiki mayam sina Sadar Hills district create tawre have the hujik Rongmai villages se kun nipan hinali peripheral da hujiki
Tamenglong Nonegi, Churchanpur the Su, Kano, Churchanpur district the Sudrum Changhan Bikre, Ashom the Kano, Sadar Hills, Moisu, Akoi parent district the Hanjan Bureau, Havisi Kanogi, Global Manipur Federation and the Moina. 1st December 2023, the Moina Sushi demand. Si kano the Times kano the yaw isa masi newspaper gi court ni Imphal Times the yaw bunisa aduga kano si moy na habisina potential to control Chandel, Tenopal and Churachandpur via Kangpokpi by try amana som the control to no hot names accusation chu la basa masigumba accusation mayam si akoina be give room for further escalation of all violences. Ado Rongbay Naga organization na 15 June 2024 nahan magnisi kuidrisa moigi kun Rongbay villages singse Tamenglong natra None district hapiu hana moy na nirak panisa aduga kano sina amuka district reorganization demand committee hana amasu form tawe moy sisa Moina date 6 August 2024 da Shanghai Express the Ibisina 15 Naga tribes become minorities as a result of division under different administrative units. Naga tribes majority ne have adu the half of the minority onhan bire si denied of justice rights denial ni ay na moina si claim tawar. Sir, conclusion da in lakchaning manasa I dum matam chang da na ba I yum the eager lak dum pajar yabra sa si hen na dum direct cannot already matam hen chang ni sa failing to address unresolved issues from the past can lead to significant problems. Unresolved historical grievances, injustices and trauma that are not properly acknowledged and addressed can fester and perpetuate cycles of conflict, mistrust and resentment within the societies that can contribute to ongoing social tension, political instability and even violences. When the past is not grappled with, it becomes easier for extremist ideologies and false narratives to take hold as people seek explanation and scapegoats for their perceived problems. Unaddressed historical harms can also hinder effects at reconciliations, healings, and building a more equitable and just future. Moreover, ignoring the lessons of the past makes societies more vulnerable to repeat mistakes and failing to learn from the history. This can undermine progress, erode social cohesion, and inhibits society ability to effectively address contemporary challenges. Ultimately, while addressing historical issues can be difficult and uncomfortable, it is necessary step towards promoting social healing, strengthening democratic institutions, and building a more stable and just society for all. Sir, aroi bada aina haining bisina sir. Sigumba issue si administrative na solve tawgadam nati politically asigumba si tungmang da thokta na ba lairiba akoi mang da lairiba issue si resolve tawba mathang prolong tawdabida khor tawdabida thambasina akoi gi first and foremost akoi gi khanba oigadra haina khanjai aduga sa kano si yaragadi akoi UNC ga last round of talk to how dabdo akoi political dialogue to hobiraga akoi gi peace shanti puraknaba development chawkhat khongthang da chatnaba future da problem si thoktanaba sigumba long pending unresolved lebisi akoi gi su hujik tension lainariba irang thokpasi contribute tobra and khalle aduna si athubada resolve tawraga further problems thoktanaba honna
binaba akoi Honorable Chief Minister in charge of Home amadi Land Resources ta I see calling attention din aduga maru na public mayam for and against the lady mayam si so conflict lady si ay girom da ay khakta da khanda bida solution purok na ba hardi ay ginakari ma ginakari nataba right decision do kano the win-win have solution do purak na ba hon na view have si ay public dasu ako government dasu ay si calling attention ni jam. Thank you sir. Honorable Chief Minister in charge of Home na statement thambingan. Honorable Speaker sir, siki honorable member la issue na bukapi de calling attention she masi dum yam na sang na matam sang na laaba hai tare jiga mayam ma pathokre tara rakum bahena koi MOU sign tawna gre adu conclusion na mata leite porakhite hujiksu poraktri adu district creation to by sir administrative convenience gine na yam clearly Panjupalli aduga khoi Manipur da Tarameva district creation sidi loina bakti nate but in some district the administrative convenience dagi hen rather political convenience oina yalamba tauramba adugi potuni khoi na ngasi thengari ba wabs ngarang ikui I want to say, Kangpopi the labor Nagasing, the kids of San Puto labor Nagasing now sing pull up lami. Moi and lady were district to the essential service commodities, the Gamadugi opportunity may am the Pangmangam Dre. Even some area that the goods tax local person tax local press the thing about sir I want the Pirambu Yobuni Aduna Koisi Atopo district of Hongjarage PBO and I want the memorandum P the Prime Minister the Thada Kotana. Why the Gila TV Quina Mayamna Hirakan his Hokiba Hoki the way Hoki Bagi Naina Paraga Hoki Badugi mistake to Lakadaba generation the thought Tanaba Madubu rectified or got Obudubuni Nasigi generation at the Budabus. How give up and begin at the administration convenient Niharaka Shamami district style she. So I remember na hyper concern I am subme. Say suppose example of Kapija Southern Hills Kangpopi. Bishnupuri wave. Although Mayam Saka and the Natragana Kanoma Irang and Toka and the Kapu with the Git police to Karajan, Navigate to guide and over to it. Bishnupur Bazar yo wave. Swandana Tobal Kanogi, among your wave. Some doing a side. The secret center of Mishi not on the basis of the administrative convenience, but it was created for political convenience, signing everything. Adune Bangasigi, Aquina, Tangari Base. Adaki Amana, quite a Manipur live of Tiba. Manipur quite a live of Tiba, ethnic base. Ethnic base, the district ethnic base when you low Budang. District creation ethnic base when a district to create a district to Moigini and a Kanmadona. As a whole to Manipur. Or as a whole India, if we talk with Una. Masi Achoba, Yam Sangas, where cannot or Lakrabani, which you put this to Panging Amoy Adubo Soida Iba equated Toramibo Mayam, the Equasi community couldn't maxi as a Manipuri Tangpul, Manipuri Meitei, Manipuri Pangal, or Manipuri Thado. Or Manipuri Paite, hide an equation pride to
चाउथोकचब ngamjadaba gi pot amai khoida yam sathiba laina am khoi manipur da leigre masi yam chronic ne aduna masi sengtokpadi sumthokpadi matam changani adu sumthoktabadi yaroi imphal da jati khuding lei mafam khuding da thawal da lei amada lei aduna masi gi posima sar khoida yam ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯁꯇ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯏꯐꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔꯅ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯤꯚ ꯀꯟꯚꯤꯅꯤꯌꯦꯟꯁꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯕꯦꯁꯤꯁꯇ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯦ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯟ ꯗ ꯏꯊꯅꯤꯛ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯤꯚ ꯀꯟꯚꯤꯅꯤꯌꯦꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯨ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯅꯣꯅꯦꯅ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯅꯣꯅꯦꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯣꯅꯦꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯇꯥꯕ नागा खुंदु नोनेदा दुम पुनबदा किसो अकायब लेते चोसानपुर सी लेरे चोसानपुर की सिदा तादना लेबा पार्टी नत्रगा एनीबॉडी पुनबा काले अदा ख्वाइदगी साथी लेजे प्रेसिडेंट जगह जगह की मामागी डिस्ट्रिक्ट टू द निंथौ वेबै टाइप द मान मा पुइ बै टाइप द मैहौरोंदगी लेरे लेमिनरबा कम्युनिटी सिंगसिदा टैक्स लौबा हौरे हाइगुंबा संगबदा चेक तौरे हाइबुगुंबा यामना कहीं है नहीं अखोगी लेरिबा भारत की डेमोक्रेटिक सेटअप से याम चानदबा हाइतारे सर अदुगुम सिंगसे खरा अखोई थादोहनिंगे मणिपुर की प्रजा पुनमक्तनी आइना हाइजरिसे अदु देन ओनली अखोई पुनः हिंमिनबगी वाखल अमा लाकनी ngasi moina ta leiba example kangpokpi gi ida leiba naga singna ta leiba चुरचानपुर लेबा नागासिंग तालैसी मोइदा सरकार की फंगभम थोकपा हक मधुगी बेनिफिट्स मोइ खुन्नमनी प्रजा अमने न लेरिबा सिंगु सब चाना फंगदि मोइ मधु कैसु तालो ओय फंगदबदगी तालैनेबा अदुना मधुना सुगुम्बा कम्युनिटी लाइन न वाक तौनरपसे मसे ख्वाइदगी अनफॉर्चुनेट ख्वाइदगी लाइबक थिने लवी अदुना सर कोई डिस्ट्रिक्ट याद की बसे अखोगी एग्जिस्टिंग सब डिवीजन हानादी मणिपुर नॉर्थ मणिपुर साउथ सेंट्रल अने तौरगा लेरमबनी अदो मतम मतमगी दरकार की मतुंग इन याद खरे अदो याद खिबदु दैदा अदो यामना कंट्रोवर्शियल ओइदिसि उजिकी डिस्ट्रिक्ट तारा हाना लेरमबा डिस्ट्रिक्ट सिंदगी अनौबा हापकलगा सेमकपसिदैदा ऑनरेबल मेंबर ना पुखलाइसि इवन मागी फुंगियार असोर कमजोंग डिस्ट्रिक्ट सिमक मा नुंगाइत्रे हाइबनी मागी लेरिबा पोट कनो मैम्स अदुना मसी सी सर खरा पॉलिटिकल होय अदुगा खरा सुलुई सिगी डिस्ट्रिक्ट की रीऑर्गेनाइजेशन अमदि दरकार ले डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन अमदि दरकार दि लेरे अदुबो मसी से कोई फजना अखोय लेमिनरीबा मेंबरसिंग पुन्ना तानरगा अदुगा इवन सिविल सोसाइटी सिंग तौरकांदा अमुक्तंग हमिनरगा रीऑर्गेनाइजेशन अमा तौबदि याम तंगाइ फदब्रा हाइबसो इंगोंदा फील तौदे सर इम्फाल ईस्ट हंदकी मोय थोखिबदुदा इम्फाल ईस्ट अनीनी अदगी सेनापति का कांगपोकपी का इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट जिरीबाम थोखरे अदगी सेनापति का कांगपोकपी का थौबाल का कक्सिंग का चांदेल का तेंगनोपल का उखरुलम दी कमजों अदुगा चोरचानपुर फरजोल तमेंगलोंग नोने सीनी सर थोखरिसे अदुना मसी थोपसिदैदा हुजि ख्वाइदगी मरुओइना लेरिदि भिलेजसिंग अमदा यावे अदुबु तसेंगना डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन से बेसिस दी हाना एग्जिस्टिंग लेबा सब डिवीजन दुदा बेसिस होएगा क्रिएट तौगिबनी अदु मसीसी अनोबु सोइबा नते हानादगी सब डिवीजन अनोबु यादपददी सब डिवीजन सिंग हाना की लेबा माई खुनगी दुदा बेस तौरगा तौगिबनी अदु हुजिक लांगनारिबा इशूदी
अदुगी खुंदो अदुदा यावबनी अदुदा यावद्रे हबसी याम अइंगोंदा कंप्लेन से अदुगी मतिक लाखरे अदुना मसिदी यामना स्टेट वाइड की ओइबा सर्वे अमा ड्रोन गा सेनर कांदा विलेज टू विलेज अथॉरिटी मयाम विलेज अथॉरिटी मयाम गा याहोनबा अदुगा कम्युनिटी लीडर सिंग याहोनबा अदुगा ऑनरेबल मफम दुगी मेंबर्स सिंग याहोलगा अमुक्तंग दी दरकार दे लेरे सर अमुक्तंग मदुगी दरकार दे लेरे अदु मदुगी एक्सरसाइज अमा संगे मधुगी एक्सरसाइज अमा संगे अखोई मधुगी दमकता हानै खोई जस्टिस अमदा तौरकांदा कमिटी सेमदना मधुगी सुमथोंगनाबै खोई तौरमबनी होनरमबनी सा अदु हुजिकी मधुगी सुजु फाइनल ताबा ngamdadna फाइनल रिपोर्ट पिबा ngamdadna लैबनी अदुना आइना ऑनरेबल मेंबर दा थमजनिंगबसी Sigumba district ki karigi si husik some section of the people's section of the societies isali naw singsu hanagi anoban nauna district tawri basi rollback to have a group amsulai adagi husik district ani kangpokpi me di sochampur da lairi basi atop district ta hapo have sulai adagi husik kangpokpi gi sangtorei ba yet oida makut sumaina sangtorei basi Kaga anak pada hapsen biu hai sulai so many things the hai ba pon mayam se akoi punna phaminarga akoi manipur le mina bang atani adu akoi community leaders sing adu elected members sing adu civil society NGO sing yaur kanda utang akoi once for all tung lak kada ba sing da masigi le sum pending dorga purga lak pana ta time passing ngasigi yagalore ngasigi yagalore la kodana ngasai honorable member na pukar kiba MOU tararak tongnaroba gi record le remesine to thabak lam da kang thom do anu masigu mayam hina phulla kan da ni marak marakta aikhoi masel gi marakta thoning laba thokdok tholai ba do thoke taw rei ba aduna sir ai house da amko hana hejege hojigi sugumba mayam si dispute lairiba misunderstanding lairiba mayam aduga ethnic line da satpa dong tawriba kholiba mayam sa punnong tang ai tanja ma torkanda ai office ka ida kawraga phajana wareba ma lominara kanda civil society NGO mayam su yahola kanda khogi village chief sing lairiba aduga te lairiba sing mayam loina yahola kanda tang wareba ma lominara ga ai once for all ai tang sum thongna ba honage Haidana is Tamjarga, sir. I said, Tenzin Jagas. Sir, David Natsa Desa, Shekano supplement Amuk Taujagaya Venesa. Sir, see the message, the two school of thoughts. Anitoesa. Amana roll back Haiba. Amana district boundary redraw Toba. Akoi Abamba the Lajage, Aduda, Akoi si Tobio Haiba. See the example I'm hijacking, sir. Hujiki, Akoigi, Leriba Manipur situation, sir. Akoi Infal Mayon the Leriba, Infal Manung the Leriba Mayam, the problems faced out there, sir. Ado Ukrul the Manung the Lake Ramsing the problem lady. Hujiki, peripheral the Hujiki, for example, Aigi Kendra the Kampupi district ki Kun Amase. Punya Kendra Kun Mari Mangala Manung the Layabasa. Police jurisdiction the problem there is. Address, for example, passport kumba apply to Umatamda, police station T with the Pang demo areas. Lady Bishings. Passport to the Kamjong had the Kamjong district have the kind of direct Kasom, Punya Kamjong and Thoeba. Adu area do gi high Matamda. Kamjong and Palabasu or Kampopi Haragan, Amuka police station Tipangde, rectified to this. For example, Akogi, Kanogi, Tabak in Kang, Honaraga, one like Tahi, Chup Naparaga, government service Pang by Mayam say, police verification say, Kampopi the Labasa. Kampopi police na Kano verify Kamaito Nisa. Yamna problem si ako na chatting si isa makta pangdam na
ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯗꯨ ꯈꯪꯕꯁꯤ ꯈꯔ ꯃꯣꯏꯗꯃꯨꯛꯇꯤ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯤꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯖꯕ ꯁꯥ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯤꯚ ꯀꯟꯚꯤꯅꯤꯌꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣꯟꯗꯥꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯗ ꯃꯤ ꯈꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯛꯄ ꯁꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯄꯣꯏꯟꯗ ꯁꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯖꯨꯔꯤꯁꯗꯤꯛꯁꯟꯁꯤꯁꯨ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇꯨꯒꯤ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯗꯨ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯖꯨꯔꯤꯁꯗꯤꯛꯁꯟꯁꯨ ꯆꯨꯝꯍꯟꯕꯤꯕ ꯀꯝꯖꯣꯡ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯝꯖꯣꯡꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇꯨꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯍꯩꯉꯥꯡꯂꯣꯛꯇ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯚꯦꯔꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏꯝꯄꯣꯁꯤꯕꯜꯅꯤ ꯁꯥꯔ ꯃꯤꯗꯨꯒꯤ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯥꯔ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯔd ꯄꯣꯏꯟꯗ ꯁꯥꯔ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯁꯇꯤꯡ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤꯗ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ 1971ꯗ ꯑꯣꯇꯣꯅꯣꯃꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯦꯛꯖꯤꯁꯇꯤꯡ ꯁꯕ ꯗꯤꯕꯤꯖꯅꯦꯜ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤꯁꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯣꯄꯣꯖ ꯇꯧꯔꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯁꯥꯔ ꯗꯦꯠ ꯔꯤꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯗꯦꯠ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯌꯥꯗꯕ ꯒ꯭ꯔꯤꯚꯥꯟꯁꯦꯁꯇꯨ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯅꯤ ꯁꯥꯔ ꯑꯗꯨ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯦꯛꯖꯤꯁꯇꯤꯡ ꯁꯕ ꯗꯤꯕꯤꯖꯅꯦꯜ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯦꯗꯖꯁꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯥꯔꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯦ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯃꯥꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯕꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯝ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯕꯅꯤ I have been witnessing for the last 7 years ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯀꯜ ꯇꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯌꯦꯡꯁꯟꯕ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯗꯥꯏꯂꯣꯛ ꯂꯧꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯇꯤꯍꯥꯁ ꯚꯨꯒꯣꯜ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯥꯁꯤ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯅ ꯂꯦꯛꯆꯔ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯑꯃꯒ ꯃꯥꯟꯅꯔ ꯗꯣꯛꯇꯔꯦꯠ 2-3 ꯄꯥꯏꯕꯒ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯦꯛꯆꯔ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯁꯥꯔ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯦ मासे प्रोफेसर ओइना मिंग थोलेसरा आइना दुम खल्लिनि अदु या असिगी कन्फ्लिक्ट से थुना सॉल्व तौनबा अखोय मयामदो ग्रीविंग पार्टी मयामदो कौरगा लेक्चर दो अमक तौबीरगा मयामदो कन्विंस तौबीरदी लाइन प्रॉब्लम सॉल्व तौगनी हाबसे मयामदा ओगी हाउस अगस्ट हाउस की मखादा ग्रीविंग पार्टी दो इनवाइट तौरगा थुना लोइसन बियो हाबसे अमुक रिक्वेस्ट तौजगे थैंक यू सर स्पीकर सर आई प्रोफेसर कहन करे डॉक्टरेट ला स्पीकर सर सिगी पोसे आम सुमबने दी से हंतक की कन्फ्लिक्ट सिदा इरांग सिदैदा सिगी अखोगी कैथल मानबी की मथक कारग लेसे अखोई इपा इपुगी हाकतगी ngaप्रुम सिंजिन न खने ngaप्रुम सिंजिन है जैसे जस्ट अखोगी अरीबा हा अदो मसी कोटलैंड ने थोलगा लेरमे कोटलैंड ने अदो पुलिस की तौब मतम अदो असिदैदा इरांग थोकपसे आखाम फोबिदे पुलिस लाक्तुइने अदुना मसीगिसु आई एक्सरसाइज तौरबने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन दुना नियरेस्ट कनोगी विलेज तो कवर तौबा आइना मदुगी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंट एंड लॉ एंड ऑर्डर की दमकता अदु तौक्सी हाइना तौरबसिदा फॉरेन अगेंस्ट लांगनाबा आई साइडो मणिपुर कनो अखोगी डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री थनमिसी डिस्ट्रिक्ट अलमिसी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंट ओइननबा तौबदai पॉलिटिकल कन्वीनियंट ना मांग थारगे हाइनो गवर्नमेंट आई हाइजे अदन मसिगुमसी आई ऑनरेबल मेंबर ना पुखलाई दोई आई याजनिंगी अदुना अखोई असेंबली के लोयरगा मसिसु लोयरे अदुगा अखोई लेरिबा मेंबरसिंग अंतंग हाना खनरगा क्रमाई कमाई तौसिगे हाइदना तौरकांदा आई decision on long note of sir. Thank you, sir. Agenda number 5, discussion and voting on demands for grants. Honorable Chief Minister in charge of finance demand for grants 2024-25 move to begin. Honorable Speaker, sir, I beg to move that the following demands be taken into consideration. 1. Demand number 10, education.
Demand number 15, Consumer Affairs, Food and Public Distribution. 3, the demand number 38, Panchayat. 4, the demand number 40, Water Resources Department. 5, the demand number 43, Horticulture and Soil Conservation. 6, the demand number 46, Science and Technology. 7, the demand number 49, Economics and Statistics. Demand sing asing manung demand number 10, 40, amasung 43 the honorable member Sri T.H. Lokeswar Singh amasung Sri K. Megachandra Singh nei kaching phangjai. Adubu honorable member Singh leibidabanina madu observation thambigi haina bibirakwa honorable member Singh Sri K.S. Joy Kishan Sir, appropriation pun ada ngang lagi CM charge lagi di mana itu? Observation thambigi daba atop leibidra. Honorable members in the nakat rest of Viraktravanina demand sing catching later and logs of the house near Abirabra. House near Abirabina demand sing a catching later. Now, Honorable Chief Minister in charge of Finance will please move for passing the demands. Sir, I beg to move that the demand number 10, 15, 38, 40, 43, 46 and 49 be passed. I have demands in a simultaneous pass on local survey. Demand number 10, education, that is sum not exceeding rupees 3,151 crore 89 lakh 79,000 only be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the financial year ending 31st March 2025 in respect of demand number 10, education. High demand is passed over the House of Abirabra. House of Abirabra demand number 10, education is passed away. Demand number 15, consumer affairs, food and public distribution. That is sum not exceeding rupees 218 crore 26 lakh 18,000 only be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the financial year ending 31st March 2025 in respect of demand number 15, consumer affairs and food and public distribution. High demand is passed over the House of Abirabra. House of Abirabra demand number 15, consumer affairs, food and public distribution is passed away. Demand number 38, Panchayat, that a sum not exceeding rupees 117 crore 24 lakh 70,000 only be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the financial year ending 31st March 2025 in respect of demand number 38, Panchayat. High demand asi passed over the House of Abirabra. House of Abirabra demand number 38, Panchayat asi passed away. Demand number 40, Water Resources Department, that a sum not exceeding rupees 652 crore 70 lakh 41,000 only be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the financial year ending 31st March 2025 in respect of demand number 40, Water Resources Department. However, demand asi passed over the House of Abirabra. House of Abirabra demand number 40, Water Resources Department asi passed away. Demand number 43, Horticulture and Soil Conservation, that a sum not exceeding rupees 124 crore 49 lakh 57,000 only be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the financial year ending 31st March 2025 in respect of demand number 43, Horticulture and Soil Conservation. However, demand is passed over the House of Abirabra. House of Abirabra demand number 43, Horticulture and Soil Conservation is passed away. Demand number 46, Science and Technology, that a sum not exceeding rupees 6 crore
4,52,000 only be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the financial year ending 31st March 2025 in respect of demand number 46, Science and Technology. However, demand is passed over the House Nayabirabra. House Nayabirabra demand number 46, Science and Technology is passed away. Demand number 49, that a sum not exceeding rupees 16 crore 63 lakh 50,000 only be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the financial year ending 31st March 2025 in respect of demand number 49, Economics and Statistics. High rebut demand as passed over the House Nayabirabra. House Nayabirabra demand number 49, Economics and Statistics as passed away. Agenda number 6, Introduction of Manipur Appropriation Bill. Honorable Chief Minister in charge of Finance, the Manipur Appropriation number 5 Bill 2024, Bill number 12 of 2024, as introduced of Winner House Kilip Lovian. Honorable Speaker, sir, I beg to move for leave of the House to introduce the Manipur Appropriation number 5 Bill 2024, Bill number 12 of 2024. House and Lipi with the Abirabra. House and Abirabra, Honorable Chief Minister in charge of Finance Bill introduced the bill. I introduce the bill. Agenda number 7, Consideration and Passing of Manipur Appropriation Bill. Honorable Chief Minister in charge of Finance, the Manipur Appropriation Bill number 5, Appropriation number 5, Bill number 2024, Bill number 12 of 2024, as consideration to now move to begin. Speaker, sir, I beg to move that the Manipur Appropriation number 5 Bill 2024, Bill number 12 of 2024 be taken into consideration. Appropriation Bill asigi consideration da honorable members participate to jage haina khan bidei ahan bada MD Abdul Nasir. Honorable Speaker, asigi appropriation da kudong jaba kharab matam pibi ki damang Honorable Speaker bu thagatchari. Sar ai ahan bada Works Department da thamjage. Sir, 2023 की May दगी मणिपुर से तंगदू लेता दब फिबा मामा लाखी बदगी लंबी थोंग खुदिंग मक्सी दुकी मति ऐदी सेंगबत छागत पगी खुदोंग चाबा फंगद्रिंगै मरकसेदा इसिंग इसाउसी अनि रक थोकसिल लखिवा अदनो ऑनरेबल मेंबर अंड्रोगी सियांग कुमार साहिब ना नहनमुक PMGSY की दपन की बदो अदुना केंद्र दा सार बुहोट का खरा अंदक से वखल नुंगाई तब का थामरी से द युम चल उधरी अंदु चल उब काल दसु लेरे खुदिंग मक्सिदा प्रॉब्लम लेगदबा मयाम सी ऑनरेबल मेंबर खुदिंग मक्सु मसी की मायोक न बसोइदन यावरंग बनी अदुना यारगदी सेंटर दगी अचौब पैकेज अम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ग निबीरगर केना करोड़ 13 मुक्तंग किलोमीटर कुन मुकी हिसाब फक्तंग तामनी सिद कंटिन्यूस प्रोग्राम द चही अनि सिद सेंबीरगदी लंबी थोंसी खितंग प्रजा की ममांग मिट माई पांगवेदु MLA सिंसी ओइगद्रा यदि सोइरक पुनमक सिगी दशा से MLA दा प्रजा न बोल काउजिनबा मतम सी ओइबनिना सर मसी मखक्तंग यदि ऑनरेबल मेंबर मयाम सिगी यदि टामसु तंखाई चनसिलाबनिना लेमहौरिबा चही अनि सेदा सुगुम्बा अमा सरकार सिना लौखटपिरगदि ख्वाइदगी फनियना ऑनरेबल वर्क्स मिनिस्टर अमसुंग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की पुनिंग सिंगसिनजरी सर अनि सुबदा सर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत की राज सर आई ख्वाइदगी मरु ओइबा डिपार्टमेंट अमा नि हाइबदा हाइमनबा थोकलोय सर मसिदा 2017 19 20 दा 3000 करोड़ सर अखोय नौजिक लुपा करोड़ 5 नीबने लंबी थोंग सेमजगेन करोड़ लिसिंग अहुमुकी हिसाबने सर मणिपुर की दमक भारत सरकार ना थाथरा अगर लंबी थोंग सेंगबन अबा थम्मी बसे सिदा सर लाइब ख्वाइदगी थीबदी
मणिपुर कंट्रेक्टर अफाउब कयाम लेरे अदानी अंबानी दगी हेना पैसा पाइबदौना -20 -30 -40 करोड़ 10 सुगदब थबक तो करोड़ 3 सुजगे अदु ngasi सा चौरकना सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन थबक चनी के सूपना मंगा गुम्बा थबक से लोइसिंददन लेरे -20 दगी होरगा 40 फौद थारगा सिगी कॉन्ट्रैक्टर सिंग सिगी मथकता करोड़ लिसिंग अहुम सिदा करोड़ लिसिंग अम हेनसु मांगबगी एरिया द माइनस थारबा लोइहंद्रिबा पुनमक सिगी रिस्पांसिबिलिटी कनाना लौनी सार लंबी थोंगी मतंगददी नियम नीति अमते स्टेट सिदा लेत्रबरा कॉन्ट्रैक्टर सिंग ब्लैक लिस्ट थमद्रिबगी मरम करिगिनो इरांगना नत्रग कोविड नायरकने 2017 18 19 20 21 22 23 24 सर सही निपान सूरेवा सही निपालदा सेमीब सिंगसी इंजीनियर सिंग डेविएशन गुंबा तौरगा 50-50 की गायनबगी मतमदु गायनरगा कॉन्ट्रैक्टर मयामदु कल्लगा थम्मिब्रा सही निपाल करोड़ लिसिंग अहुम भारत सरकार दगी लाखो पैसा लोसिंदबैसे स्टेट सी करी फिवम द लेरंगनी सा अदुना मसी सीरियस होइना हाउस से कंसर्न मिनिस्टर ना लोबीरगा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की पुनिंग सिंचिंजरी सा अखोइना एमएलए अमन करोड़ अमा अनी नीबा कालदि सा लेतेना यामना वाना फाइनेंशियल पोजीशन फते अमा फतेना भारत सरकार ना मणिपुर अदु यामना पिरेइबा पैसा म्याम मांगन बाइबसे स्टेट सिगी होइना लाइबक थीबनी एना यदुमेना थमजगे सर अहुम सोबदा आईएफसीडी की सर तोइनसु हौजिक्ति डिपार्टमेंट से मतमम द इरिगेशन फ्लड कंट्रोल हरमबदगी हौजिक्ति सर डिपार्टमेंट से मिंग सी वाटर रिसोर्स है ना वाटर रिसोर्सेस सर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने नुंसीबिदना प्लानिंग द सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन लुपा करोड़ 30 गुंबदी थम्मी है अदो वर्क एडवाइजरी कमिटी सी वर्क्स डिपार्टमेंट की दी सार थम्बी अदो वाटर रिसोर्स की वर्क एडवाइजरी कमिटी से तोरबान को ऑनरेबल मेंबर सिंह की मरक्तगी ऐदी ngasi फौबा 2017 दगी होजिक फौसी तुरेल की अकोई बसी सार लोइन कोइसिल लगी लिलोंग सिसु लेबा मफम अमनी एमएलए सिंह की मरक्तगी खनबा याउबीबरा पीडब्ल्यूडी की खनबा सुमेना अदो इसिंग चावरको मतमददी होल थौबाल टोइबियाई लिलोंग कैराव वांखै हैंगांग खुराई लेरिबे एरिया पुनमक्सिगी एमएलए पुनमक्ना दायित्व लौरगा लाख 90 चंगसु यांखै चंगसु लोइना सुबा अदु आई ngasi फौदा आईएफसीडी डिपार्टमेंट सिदगी होय पिरकपबुदी फक्तुंगुंबा कैगुंबा लुपा लिसिंग यांखै अमा हुमफु अमा लाख अमा फौगी मैनेजमेंट तौबिरकपदी डिपार्टमेंट दगी याउगी अदुबु एमएलए सिंगना दायित्व दि लौई प्रजागी चैब थांगुसु एमएलए सिंग द थांगी डिपार्टमेंट दा सुगुंबा सिगी खुदोंग चाबसे लुपा लाख 5 अमा 10 अमा इसिंग चाउख्रबा मतुंगदसु ngasi फौ फंगबा लेतबा अदुबु मसीगी वर्क एडवाइजरी कमिटी सिदा ऑनरेबल मेंबर तुरेल गनन लेबा सिंगसिसु यावहनबिबदा कायद्रगदी मसी यावहनबिबदा करी अकाइब ले नत्रगा इंजीनियर सिंगना पैसा लौथोकपा नुंगाइरोयेना आइदि नुंगाइतबा लेब्रा अदुगुंबगी लेरमगदी खंग्रेको मसी फौदा वर्क से पार आइदि सिदा लुपा लिसिंग यांखै खक्तंग ऑनरेबल मिनिस्टर ना होरेन अदुम हाइबिरासु यायबा इसिंग चाउबगी सिजनख्रिबा सिदा चही अमदा लाख यांखै यांखै हुमफु हुमफु सिजनबा सिदा ngasi फौ लिसिंग यांखै खक्तंग एमएलए सिंगी डिपार्टमेंट की थ्रू दगी पीबा मक्ति आई थेंगनद्रि रेना खनबा अदो आई ऑनरेबल मिनिस्टर द चार्ज तौबा नते मतुंगददी हेना डिपार्टमेंट सिन एमएलए सिंग सि कोंजिनबिरगा इसिंग चाउबै सि अवाब मायोगनबा पोट अमा होइबनिने एमएलए सिंग दे हिंगोंग तिन तुमनदबना हक्तनी अदो ऑनरेबल मिनिस्टर ना सुहोनबिरी अदो वर्क एडवाइजरी कमिटी दुदा खितंग हापी याब्रा एमएलए आई नते को लिलोंग याउद्रसु कैराउदे हापी है वांखैदे हापी है एनी तुरेल लेबे एरिया सिंगदगी हाबगा अवाना सिंगदो पुन शेयर तौमिनबा यागद्रा है सर आई होम की मतंग दो हई अमनी खक्तंग थमजगे सा सर इरांग सिगी मतंग दा मरुओइने इंडिया दा अखोइना खंगको मिकुप्तदी साबसोन तौरकपसी कांग्रेस आइदर बीजेपी कांग्रेस ना अमक हुनगनी बीजेपी ना अमक हुनगनी अदो तौबतबु
सरकार पाइननब होटनब पार्टी अनीसीना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नहन हाइबदा याम फजबमा सोशल मीडिया पार्लियामेंटेरियन लेबाक लेरिबा पार्टी पुनमक्सी भारत पु सेवा तौगेननी हेन फब लमजेन तानबनी अमरोमदा हायरदी पार्लियामेंट लोरब कालदा ऑनरेबल मेंबर मैम फोटो सेशन तौदना प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर टोपिनई हाइबदो अदुगुंबा लेबाकसिगिदम खल्लदी सार खनरसु लाउनरसु फम्मग लाउनरमगदी हेन नुंगाइगदबनेना सुम खनजब सार वाकआउट तौबगी अमगी मुहूर्त फमिन्नरगा अखोई सीमा पामी सीमा तौहन्निंगेन सार अखोइना खंगप यामना सांगद्रगसु चही 35 की ममांगदा कांग्रेस की शासन लेख्रे बीजेपी की सु चही 8 मखाई सुरे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के अखोइगा फैमिली ओइने चिनिनाव नत्रगा नकना लेमिनबदगी मासु चही 10 सुब फुक्तनी चीफ मिनिस्टर ओइकेना हाइखिबसी अद्रदि मखा ओइरोय हाइखिबनी अंदो चही 10 सुगदबसु यामसिल्लारोय एफएमआर बुदी चटनहनबिरे हाइरे भारत सरकार ना दायित्व अमा स्टेट सिगी लेरिबे इंडिजिनियस पीपल मैम से प्रोटेक्ट तौननबुगी अचौब मचाक अमनि सा अदुबु फेंसिंग से कैंसर दसु अर्लियर स्टेज सेकेंड स्टेज लास्ट स्टेज हाइबा मदि लेसा केमो काप यारिङै लयेंबे यारिङैदा टाटादा नत्रगा एनी इंडिया की अफब हॉस्पिटल अमदा लयेंग होबो ओइरदि फै सर कांग्रेस की मतमदा चही 35 दो लोइरमदेना सर बीजेपी की सु चही 35 से फेंसिंग से लोइरोइदौरिब्रा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर न ऑनरेबल होम मिनिस्टर न फेंसिंग की मतंग से करी थंबीरी सर हंदक की चही 10 सिदा मग लोइद्रदी मथंग अमकी लाकदौरिबा मथंग की सरकार दुदना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर न तामोना करिएना मग 2027 की मथंग की असेंबली दना फेंसिंग सी करम मतमद लोइसिनगनेना हाइबी दौरी सा ममांग नन तोरमदेना हुजिक लोइसिन लोइदौरिब्रा सिनि सा यारगदी सार मसी अथुबद लोइसिनबा मतमदा केमो काप यारिङैदा कापहौरगदी मणिपुर की इंडिजिनस सिंगसी कन्नबगी अचौ मचाक अम ओइनी अदुना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अमसुंग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अमसुंग होम मिनिस्टर का तानबिरगा फेंसिंग से मणिपुर की प्रजादा सार काश्मीर की फेंसिंग लोइख्रबनी सार त्रिपुरा की सांख्रबा किलोमीटर लिसिंग क्या की फेंसिंग लोइख्रबनी मणिपुर की किलोमीटर 480 से स्टेट गवर्नमेंट प्लान दगी खाइदोगसु मणिपुर कन्ननबगीदमक फेंसिंग लोइबा मतम से सार चही अमा चंगनियाइदि लेतबनी अदुना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर न मसीदि मणिपुर प्रजा की खल्लगा फेंसिंग से अथुबद लोइसिनबा होनबियु नत्रगदी मणिपुर से सार एनी पेशेंट अमा पृथ्वी की ख्वाइदगी हैब डॉक्टर ओइरसु मल्टी ऑर्गन फेलर सिदि सा मनिंगदसु ऑनरेबल मिनिस्टर हेल्थ मसामक डॉक्टर नि डॉक्टर रंजन साइफ लेरे मल्टी ऑर्गन फेलर सिदि सार लयेंग यादबनी मणिपुर की सार ngमसु ngमदोबा मानदे मल्टी ऑर्गन फेलर से लयेंगबा अदुना मणिपुर की प्रजा सिंह से मांगद्रिङैदा कनबिरमु सरकार सिना सिनिसा सरकार सी सारैसु नीतीश साहबना गवर्नमेंट सी हेक सौगलपगा सरकार सी सौगलैना लेटर ऑफ सपोर्ट पीबनी बीजेपी की भाव ताबनदी ऑपोजिशन दौने हेक थागलपसु यावेब सर 5 सूबदुदा जाल ऑपोजिशन से खल्लप सर इसामकनदी रूलिंगनेना सर लेटर ऑफ सपोर्ट पीख्रबनीना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नदी नहन स्पीकर नचिननावनीना थानजबनी ऑनरेबल सीएम दी खंगदेन है सर अदो मथंगी रूलिंग ओम फमनबीबा से सर लेटर ऑफ सपोर्ट एक्सेप्ट तौई है तौरीब्रा नत्रगा तौदे हैरिब्रा तौदे हैरगना सर आदा चीम खक्तंग इथोकचखिगे गवर्नमेंट सिना सौगटपसि तौदबैने ना यदुमै थमजगे नाइबा सर अदुना मणिपुर प्रजा कनबियु गवर्नमेंट सिना सर प्रजादी लोइनमक सार खंगबसु याउनी खंगदबसु याउनी किलोमीटर 480 गुमदा सर ममांगी चही 35 दसु किलोमीटर 10 खक तौरमी हैबा अदो हंदकी लेगदौरिबा सिदंगसी की हाउस सिदा मणिपुर की प्रजादो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना एश्योरेंस अमा पिबियु मसी 2024 द लोइगदौरिब्रा 25 द लोइगदौरिब्रा मसी की सी लोइबा काल सार मणिपुर की प्रॉब्लम से 90% दी सॉल्व तौरेन हाइबी ऐसा अदुना आई मतम खरा ऑनरेबल स्पीकर ना ngasi की एप्रोवेशन सिदा मतम पिबिबगी दमा आई थागटरी मणिपुर 90% सु शांति लेरे सार आई अमुकसु PMJSY की थबक सिंगसिमा ब्लैक लिस्ट सार थबक लोइदब कांगू सिंगसिमा फजना तौबिनब तौरो
अदुगा हंदक करोड़ चामरी की तौगदौरीब टेंडर सिदा -20% से सार अमा अमदुदा हायरगर कइनो करोड़ 10 करोड़ 3 ना थबक सुजगे हायरदी करोड़ 3 दो रिलीफ त कइदा मतेंग पांगनब हाना पुथोगा थमनबिरो नत्रगा कइनोम तौबिरो सा लेबाक मांगनगदब कॉन्ट्रैक्टर सिंदगी सेक्शन बिरो सार मसी तौद्रगदी सार अदुक याम पैसा से अखोइना करोड़ सार सोमदना करोड़ 500 मानबा ऑनरेबल वर्क्स मिनिस्टर दना करोड़ 10 खक एमएलए ना लंबी थोंग सेमजगेन हाइबदो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना पैसा फिबम फत्ते हाइबा अदुदि सार स्टेट सी करीनो सार यामना सीरियस होइना खनबा बसंगी सा अदो ऑनरेबल मिनिस्टर की तामो नसु ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का तानारगा एमएलए सिंग नुंगाई हंद्रगदी सार सरकार सु नुंगाई रोइसा एमएलए नुंगाई हनबैसे प्रजा नुंगाई हनबदुनि सार लंबी थोंग फत्रगदी लेबाक सी चौखटपा हाइबि यारोइसा अदुनंग मसीमदी थाजबमतंग ऑनरेबल मेंबर मयाम सिदा ngasi ऑनरेबल मिनिस्टर ना ngakhtang ऑनरेबल सिंग बताना बिरगा करोड़ 10 खक्तंग लंबी थोंग सिदा पीनी हाबिबसे 2024 25 23 24 सिदा मसी की थाजबमतंग थंबियु सार दुगा मरु ओइना फेंसिंग की सित ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना मसी की थाजबमतंग यदि हाउस सिदा ngasi थाजबा अमा पीबीयू मणिपुर प्रजादा वही खरसी थमजरगा सर टेंशन जरी थैंक यू सर मतम कर पीबी बगिदम मथंगदा हाइबिगदबा ऑनरेबल मेंबर श्री के.एस. जोई किशन. Honorable Speaker, the 2024-25 की budget session seeing a sea Aroibunumini, which the Manipur appropriation number 5 Bill 2024, Bill number 12 of 2024 C. Machetum Nakimadunda Swedinadum passed already. Passed or Matung the Diaquin Hangai Nagriba opposition MLA Singli Pirakba Kanmosan Singh ruling the Pirakba session over absent Mayamdu Mayam Nagiba Mayam passed over to Shi Matung the full budget passed over in low than a Pashashina Viadwin. Adun Aisha Mayam Nangai, a colleague or memorable MLA Singh Nang giving to Hanjan Dabita. Wakitang Levaki interesta budget se passed ruling at a wapum Amani Tamzage sir. Sir Han demand number 7 sir home gise why the issue Maru Haitar. Mas the issue I go wapum Kadang Pondoke sir. Sir Quigi opposition gi MLA English Yamna. Doan ba lebak interest funding betagi moi de leramba wakalon meam pongdo pigre honorable leader of the house meam sing dokre sir sidai da ina kanum tang house gi puning sing jage lona ina manipur prajada wahum kitang su akoi hojik ki matang se su kitang thamjage sir me gi tarik hum dagi thoki irang se sir Numituregi mi karane ta honaraga tokiba oiroi natte have semi pung khoding ring kangisar yamna pre plan tauba mamang dagi lisang china torpo plan ama soidin oigita buni egi honorable chief minister su koi kitang phadu ba phana khalu ba haiba tar rally ma chappa matamda kaishu yamna thoidra koi punamak Adam Amatoi Wakalon, the Kalaga. Madu already honorable CM as you confess the Ogre, Kalu Haitar. Tawudabu quite toning the ba, my amam tole. Who's any comes in is quite point, she's lacking acida. Megi Tarik Hungi Mamang the Ladam, but Pivam, Nasi, Agaski, like trying to your Pivam, Anisham the name is here. Megi Tarik Hungi Mamang da. Manipur lady but Prazagi 90% na BJP amasung market minna ba NDG kano singsida full confidence lay akoi adum thazai union akoi ki central government honorable prime minister honorable home minister ki magi lising makhada akoi party ki agi CM honorable Kwiming Panjarabra Shri Bhena Labaki Apomam Matoradum Lae. Aduna Masigi si Tugaina ba Honabada conspiracy as so woman like Race, I ching at the Bangamti. Masigi Iran Sigi Matunda
NDA की गवर्नमेंट मणिपुर के गवर्नमेंट से अखोई बेनिफिट करी फंगी आई प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी चाहिए अमित शाह जी चाहिए सीएम श्री बीरेंद्र चाहिए पार्टी की प्रेसिडेंट चाहिए पार्टी कानादने अखोई कना बेनिफिट फंगी अखोई ओपोनेंट मतम हिंगरोद्रेन खलब ओपोनेंट की मरु हुले अखोदसु कानादब अखोदसु मांगजब आइगी सेमबसु चाहिए अखोई प्राइम मिनिस्टर चाहिए अदुगी इरांग से अखोने कमाई सांगथानिंगदोइनो मसीगी इरांग से कानब सुम लौदना ममिंग बौ तारमदो मी मैमने हेरो हेरो पतांग पतांग ओखलइनेब कानानो बसी इरांग से बेनिफिट तौदोइसे अदुना हाउस से इरांग से लोइसलसे नैसे लोइसलनिंगिसे कानानो लोइसलनिंगिसे कानानो मसी फजन खंगमिनसे अखोई सिदे अखोई करी बेनिफिट फाइगे अखोई दे चाहिए गांग गातनी मसीदगी इरांग से सागर किसने कनानो हेरो ऑन किसने कनानो मसीद तुम खंगना से लेबाक निंग साबा लेबाक के अफब सारगा डिविसिव पॉलिसी तौदना टोकाई टोकाई ग्रुप तगी कम्युनल पॉलिटिक्स तौरगा पॉलिटिकल सागन होनरप मैम थोलपदनी कोई इरांग थोलैसी याम डीप रूटेड कंस्पिरेसी है तारे अदुना अखोई तमना तमना दुम ऑनरेबल सेम हाईग्रे तम तम इरांग से हंजलना होनरी होसु हंदरी हाँ लेरबदी अखोई याम हंदरे हई पुरा फत्ते पुरा फई है अखोई याती अदु मतम नदुम पुरकनी अखोइना अइना सिदा थमजनिंगिसे अखोई हुजिक्ति बीजेपी कांग्रेस अदगी एनपीपी याम लोई काउथुनरगा इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट अखोई सी लाइबाक से कंसी मैतई कनब कुकी कनब नागा कनब तो मणिपुर कन से फिरेप से सोम चलकान अखोई मणिपुर सोना कनगनी अना गा हाउस फजब पाइहरगा मैम पब्लिक हुमगा आई भोट बैंक सागरोम खल लेरगदी अखोई कनो से सुलोई लोइब नायरोय अदुना अखोई पुनमक्सिना हुजिक लेरिब तांकक से हाउस दे फम एमएलए सिंग नतना लेरिबर प्रजा सीएसओ करके मैम लेरिब सिंग से मसी पुलप पुनमिनबम दरकार ले मैम न फामे इरांग से हेंग त लोइब फामे कोई ngasi एमएलए मैम से को हाउस त पुल हेंग इरांग से लोसलसी न को लोइ सोइ तौनरगा रिसोल सोलर नुंगाले इरांग फगदरा फगदौ नते अदना कोई सी यामना खंथना कोई ना डीप रूटेड कंस्पिरेसी हमको लोइना दना फुमम सिंते हंदोंग न होरकपनिना अखोई तसु अवाब लेसे कोई आई सामक मसिगी पीस प्रोग्राम अखोई याम कन ऑनरेबल सीएम ने मतेंग पांगजरिम अखोई खंगे अदुना मसी अखोइना मतम खरा खांगमिनबो मथौ ताई ऑटोमेटिकली अखोई दुम लाकनी नोंगलै नुक्सित लेबा अमम हिंसु नोंगालगा नुक्सा साबा अंगानबा नुमित मुरक्तना प्रजा लोई लाई मधुगी दो सोइदना लाकने से अखोई ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस की लिसिंग मखादा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अमसुंग होम मिनिस्टर मखादा अमागी एडवाइस अखोई पांथोई मसिमा सोइ लाकने से मही अखोई आईगी मैम थमजद्रिगादे मसिमा अखोई थमजगे अदुगा सर अखोइना हुजिक्सी नेने निगाय ओरिजे सर अखोई होम विसिदा दुम मैम ने याम कन्ना अदुम हाइबी कोई रिलीफ कैम्प दा दु वाले अदा वाले मैम हाइबी गवर्नमेंट से कई नो कॉन्स्टिट्यूशन ना अदुम मैम ने सुदुम गांगपी इदा आगा साउथ से मेंबर सिंह कोई कॉन्स्टिट्यूशन ना हाइब कॉन्स्टिट्यूशन हाइब याम पनबी अखोई सिदा लेरिबा आगा साउथ से लेरिबा एमएलए मैम से कोई रोई रेस्पॉन्सिबल नतराब रूलिंग द फंबा मिनिस्टर ओइबा सिंगा तगी रेस्पॉन्सिबल लाब अखोई इसा इसा की दायित्व लौफम थोक्तब्रा अखोई थांमैबंदा ऑर्गेनाइजेशन अनीना रिलीफ कैम्प अहुम हांगे तकना अमा तकदोन अनी अदुम फजना तवी खली आइसु मरमत विजिट तवी एनी मोइना लाकसिंगसी आई प्रॉब्लम लेबसे ऑनरेबल सीएम धाय मतमदा विदिन 1 डे दम लोइमा दम पाखर फिरे अदगी सिदा नते दम ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर सु आई सीम हाय मतन मासम चाउना दम मतेंग पांगबिरे एनी लाकपा खोप मतमदा कोई क्लास 8 की लेवल की मथक सिंगसी कमा यूनिफॉर्म ए मसे इमीडिएटली शू तौगे आई मांग डायरेक्टर हाइबीदना खुदबीदना मैम तौगे तार ख्वाई लेबे दरकार लेदी इरांग सिदगी
political benefit launa ba hona ba gi mohta irang se kamaina solve to sige masida aina kari pangjan ba ya ba ge se house le ba khudimak arugu manipur praja khudimon madu khallaba kanda da khu irang se loiba ngamni irang sidai da ijati nuksiba saba community manuksiba saraga politics to le irang su loi loi hu kamjan ba se masi to ba matamda akhoi masen nuksina ba se manipur ga pam sakta mai se kaino maitai su naga su kuki su maitai muslim su punamak se thadou le ma le paite bai fai pulamak se pulakana manipur ga apun ba saktam ne manipur ga apun saktam gi nama da akhoina communal oiba politics saga le ga di manipur apun ba saktam loi roi akhoina pami sidi akhoi ste le riba community khodem gi harmony sine ba geographical boundary kai draga akhoi ste le riba jati me amne thangsna le di adu oi roi yes मैं उन पामिन हाइंग पर आर्मी थाजलो कंट्रोल तौर है बिने अखोई की ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल होम मिनिस्टर अखोई ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की वखलोना नमफू शासन नतब ngasi कर्फ्यू क्लाम तर मैम से फुदेक पन नतब इमा बेन मान चराल तब वखल तामिनरगा वासुवाना मसलेदा इंगना थमोस्ते सेना मधुगी शांति पोरपतो दे अखोई ngasi नमफू दा चराक तर पुग्रिबा अखोई की अदुगुम शांति दुरी निमिनि लो अम होगल कनी अदुनी आइना हुजिक थमजनिंग से अदुना रिलीफ कैम्प की सिदी आइना दुम खंजबदा अखोइना थेंगरिबा पोची कशु थांगबन रिलीफ कैम्प दरी याम फजन यंगजनी कनोदर खुराइदरी यंगजलोय बे लेरमोय अखोइना हाइबा अखोई वॉलंटियर सिंग फजन डेडिकेट तवी तक्की अखोई की स्कूल गाबा अंगांग सिंगसी सेकेंडरी तमियो मैम सी सिसिरे तंबे यावी बोतन साता बो यावी थामे बनगे सब चतोक्सिन लौतब से तक्की वॉलंटियर सिंगसिना ई रुक्सो म वायरगा लोय मस ड्रॉप तवे अमुक पिकअप तवे याम फजना ऑर्गेनाइज तवे खोई कनो सिंगसे अदगी तकदोगरे तौर सिंगे नुंदाव राम से वॉलंटियर सिंगसिना अखोई मोय सैक्रिफाइस तौरगा अंगांग सिंगे पुंग मरी दगी पुंग 8 फु लोय खाइदोकनरगा ट्यूशन नम तंपी सुमाय तौदना हाउस दे लेरिबा मयाम सिना दायित्व लौबिरगा हेना दायित्व लौबा अखोइना मियाम गे मिहुट ओरबनिना अदुगा ब्लेम गेम तोगा आई रेस्पॉन्सिबिलिटी मसी लेरे हारगदी इनमेट सिंग से मसीगी अवाब से तंखा हेना फनी यस अखोई गवर्नमेंट नि अखोइन हेना चावबा थौदांग लौगनी मधुगी लौरका दोब्रे तौबम तोपा अखोई तौरी मफमना मतमना दुम रियलिटी दुम खंगकनी अचुंबा हाइबदो करिनोदा अखोई दुम सुयो सुयोदन खंगकनी अदुना हुजिक मसलेदा लेरिसिंग से कमाइन तौरगा फनी करीना हेना तौरगा फनी मसी मैम से अदम ताकवी अखोई दुम मैक्सिमम पेन बयाबा इनमेट सिंग सिगे दुम यंगजल लेबसे मसाई इसाना दुम सब सान थासे अदुना अतै अतै सिंग दसु आइगी ऑनरेबल कॉलेज एमएलए सु अपील तौजरबदा तौदे हाबनते हेना तौई आइंगोंदे हेना दायित्व लौबा मैम सु यावरी एदा होरपदि चब मैम लेबा आइगे द रिलीफ कैन अहुम गतनी तरा मुलगे लेबो कंस्टिट्यूएंसी मैम यावरी याम वाना बाहाय तारेको मैम सु लोय दायित्व लौनरि बने दना दायित्व लौनरि से सिदर करी पांगजन बा यागे हाइबो मपानदगी पोलिटिशियन अमा लागा सिदर लागा मदुरैदा कमिन नमगे फोटो लगा यू आर डूइंग नथिंग एना लारमदन तब कैमौ तौदे हाबद लागा अखोन सिमा तौसलमे अखोन सिम पांगजलमे दो अदु एरगदी आई याम थागचनी अदुन आई हम्बली आई अपील तौजरी ऑनरेबल कॉलेज एमएलए सिंह मैम बोथ रूलिंग एंड ऑपोजिशन मसीगी अखोई लेरिबा आईडीपी इंटरनेट डिस्प्लेस पर्सन सिंगसिदा पॉलिटिक्स तौबियु मखोगी पुनिंगदा फादबिबा मखोईबु इनकरेज तौबिबा मखोईदमुता अखोई लेरिसे मसी लेफनबसे मसी लेफगांदा अखोईगी शांति पुरपी याम चावबा खुंथांग ओइगेन अदु अमसु नान कनुगिदे नचदे अखोईदेसु हेना खंगबा हेबो आममसु लेबिरी मयाम अमा पॉलिटिक्स की फील्ड अखोईदे याम ममांगदा तारमबा कॉन्स्टिट्यूशन दे यामना खंगबमा कोनी सुम खजब नान गिदा सुम कनु फोंदोक्तबा यादबा तार हाउस मेंबर ओरबनी लास्ट फ्राइडे से द फ्राइडे खुदिंग द प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन से मूव तो याबनी मूव तो इदु ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उनबगी हाउस रेजोल्यूशन लौसी हैबसी
कोई प्रेसिडेंट हम यंगसी लिसांग छिना कोई मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली होद्रोपदगी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर उनसी हैसिबु हाउस रिजोल्यूशन लौगद्रा मसी हाउस रिजोल्यूशन लौग प्राइम मिनिस्टर उनसी सी प्रेसिडेंट होई लगी गांदा कोई हाउस लेरिबा मेंबर सिंगी ऑनरेबल स्पीकर की डिग्निटी से काय सकिदुनो तौबा याबा यादबा नम लेबम थुए अदुना बजेट सेशन से कइनो आइदिबा टॉपिक खुदिमक से ngang ngang हारबने opposition से कट मोशन से दा हांगिंग बंगांगो अफवा पौताक सु पिबिरो अखोइना सोइबसु करिनो लोय हायो न बजेट से नै नबा याबा नै नरबने कॉलिंग अटेंशन में आमम पुकटलबनी असुके मदक मखल मखल लोय पीरबने सीना तबिदा अतोप हेन फबा इंटरनेट रिसर्च पर्सन से सुगुम बमा तौरगदी हाउस न रिजोल्यूशन नम लौरगदी अखोइ हेन फबा ओइगनी शांति से पुरकनबा होनबदा अखोइ म्याम से सुगुम रिजोल्यूशन म लौसिन अदोंड प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन तौपीरमगदी याम फगदा भाई तारे अदुना लेबा की लुसिंग बम उनसी हाइबगी हाउस लेबा अखोइ म्याम से प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन लौए दुदी हयें कनागुबमना कोई हाउस लेबो सिदी अखोइ रिकॉर्डेड ngaतनी हिस्ट्री दे लेहउदोइनी अदुइदादी अखोइ लेबि म्याम से डिग्निटी से सोइदना मांगने आई रियली एप्रिशिएट ऑनरेबल स्पीकर की डिसीजन दो मधुगी रिजोल्यूशन तो तहुन की दबे से अखोइ म्याम इज्जत कनबीबगे दमकता ऑनरेबल स्पीकर बोइन थागतसरी ऑनरेबल सर अदुगा अमुक्सु अखोइ यामना कनोगी वफम दिनते कोई ngang करी टोन करी खेन की वाफम नते कोई ऑनरेबल लीडर हाउस ऑनरेबल सीएम ना सोशल मीडिया हाईबीबदो मैं सूमाय तौसे फते खोते कोई लाब टेंशन वार्ड अमा खितंग हेंजनगेबा कन्ना तो अदुगी वाफम अमनी सोशल मीडिया सिनसु इरांग से हेना संदोहनिंगाई मसा ओय आराम पाव हजनबा खंग मसी म्याम से यारी अखोइने पामे पोसे करिनो लेबाक सिदा शांति पुरकनबा हलजल हकनबा होनबदुरा सुम खनर लेबदुरा कनादा बेनिफिट तौगे ngasi irang se sum thoga maitai na kana ri nagana kana kuki na maitai kana kana khol loi ma kana drab na trabo are honorable cm na hona jari de pangjen bai mota karem ka thai na gamor ko instigate to madui potun amadong injen ba amadong to ba apa ba pot to su phat on to na ba sugum ba se ai mayam da manipuri praja khudi mukta maroina social media ki pairi singda to bidana ba akhoi khudi ma khwai de ka le se akhoi ki tungi surol charol mayam se सिगी फाउना बने तारी मणिपुर शांति लो पुरपसे मसी ख्वाइदगी दरकार लेबा पोने अदन अखोइ खुदि मंगना करेम कथाइनाबा कम्युनिटी अमना कम्युनिटी अमु करेम कथाइनाबा अदगी अमना अमन उछिनदा सुम होमसे लागदी सुम शांति ओसिला ओय अदन अखोइ खुदि मकी ड्यूटी से अखोइ शांति पुरपनी एबसे मसी आई मणिपुर लेबर प्रजा खुदि मता अपील तौजगे हेना मरु ओइना शांति पूर्ण की लंबी मोटे सुम थमजरबदा हाउस से लापीगद्रब करीगुंबा वखल खर लेंबे प्रेशर मैम लेंबे ऑनरेबल एमएलए तारा एब्सेंट सुम होइदना लाइसिंग से ममिंग मथा कम पंजरो मखोइनसो अखोइगी मणिपुर की अपुन सकम से अखोई गापगदमत लेपिना लाउथबु मतम इरांग से 90% फनिंग खनसे अखोई हुजिक मैम नुंगलांग से मणिपुर की अपुन बुक्तम से कायगद्रेबे इरांग ने बतौन रसी अदुना अखोई पुनमक से मणिपुर हौगिबो काउगबो लोई काउथुनरगा विल फाइट एज वन विल लिव टुगेदर सी वाखल से लागा अखोई की मणिपुर इंटीग्रिटी से पुन्ना गांगविनरेबो वाखल से मसेक लेबो मतमदा 90% of the conflict will be over. Aduna conflict se lo hen ba mayam drakar le ar masi masu lebaki losing ba moina honorable collection da soina appeal tawjari manipur ki interest ta aing sa haijabado maite ki interest ku ki interest naga ki maite bang tokse manipur ki interest khanje manipur kaidra man khanje manipur ki interest khala khanda history de laiba tungna laising sa koi kham yes narco terrorists we have to fight but not one community akoi go in the sense of war on drugs haibne
not one or war on any community ko any community ro war sang hen ba lekti akoi drug city ngasi su mamang de su honorable cm na torge tawire ai su akoi gi ruling gi ama waina akoi party gi mla moina na dai fighter oi sing ngasi sum tawgini tung do sum tawgini akoi gi ifurup kan da ba yate koi tung de hawle ban haron sing kan da yate isa sing kan da yate inau sing kan da ba yate sidi lisang sin any force lakta su akoi gi leiriba BJP ki loini nasir party ki mayam ki leiriba MLA se ina balidan tawta su will fight against drugs masidi akoi sleng dro ba phomne masidi sudok to e aduna ophom amani drug ta fight to bodu da community am gi mi amani se mai tai su dum se na be yawi mai tai se na su dum fight naga se na su dum fight adon loini sagat pidam BJP की एलाई मैम का एनडीए पार्टनर मैम संगसलिबो वार ऑन ड्रग्स से कम्युनल की लाइन दे पुथोक पीदना बाइब से हाउस दे तरो गई अपील टोक जरी अदु लाना लाना संदुक पीदम लाना लाना चक्र का आगे पॉलिटिकल मैनेज तो आगे पार्टी से मु तोरे सीदोरे अदु तादे करी दे एडवांटेज दरो का कोई से पार्टी से ngogin अतोम दे चक्र का दे हिस्ट्री न ngak पिरो इतिहास ते लोई खंगा कनी मतम मता इतिहास ते ले हुदोइनी प्रजा मैम से अपुंगम दरते नोमदि यस मतम खरी को नदि मिनम बयाए मतम खरदी उच्चारगा कोई मिनम बटबु मिनम बस याम सांग चलोय था मंगा दा फाबा चाही अनि दा फाबा मिनम बा चाही हुम दा फाम मिनम बा हुसि लेरि उच्चारि सिंजे लोइन खंग कने who is gaining from this conflict ऐसे अकोई सिदर नहीं न से conflict से कना अनु गेन तौगली से ममिंग तारम द्रव में आम में हेरो अंक कर बनत्रो अदुना सिदर नहीं न से अकोई पुनिंग फादसी अदुगा अखोई की दिंग साइसुन हाई जगरे ऑनरेबल लीडर ऑफ हाउस ना वार ऑन ड्रग्स तौबदा वार ऑन एनी कम्युनिटी नि संदोपै पोचे मसिम तोपीरगा शांति की पुरपसे सोंद जंगसन दबाइना हाउस सिदा हेना पुनिंग जंगसन हंजनिंगी लोइना लोइना ना सोशल मीडिया दा लाना संदोपसिंग से सिम तोपीबा अदुगा अखोई आगा साउथ से लेबिरिबा बोट रोलिंग एंड ऑपोजिशन मयाम लोइना लेबिरिबा सीएसउ मयाम सिना internally displaced person sing ki IDP ki awaba tarba sing se go mena torkani na ngai mata isa isa na ai ki ire chani ai ifuru ni ai silina ngatani hanene sangjal laga yokhal matam se shanti se 90% lakani se semen thamjage sir sara duga mana demand number 48 rape and disaster ki sir sir masi adum handaki isau thopa adreki hailstorm len tawo मैम लाखी बस मैम गो मिना मैम पैकेट पे सर सर दु मसी कोई की आई केंद्र थांग बन की सु 1 नंबर 25 से एक्ट याम तेन थुंग बरमनी सर अदुना अदगी कोई की दिन सु दुम पेनाम हो बियाव रसी फेस फेस तोर का तो बोर मदी आई सर अदुना मसी कोई की सिंसी रिलीफ सिंग से हम कना फंगबा की पोचे थरक उ दबा सर मसी मखितंग मेंशन बियु कोई कानून दी कोई डीएम कैंपस ता लेरिबा खोया थोंगी मतंग लेसे पुलब से कोई रिलीफ केम हम हांगजे डीएम कॉलेज मनुंगदा अदोरी डिसीजन लागा चाना थंगदो मयाम रे थाबि रे आइसु याम नुंगाइजे अतै तै लेकना दगी बाजार मनुंगदा आई सामन सु लेरे वॉलंटियर मयाम संगागा सिंग थकनबा थिनबा खोटबा चटपा संगोम के मयाम येलिंगार सु डिसी की टीम मा काला पालुम लागा मोसु हेल्प तौरपगी ले अदुमदि याम एप्रिशिएट तवी तो हेना नुआइना बसिमदंगा तौबियु सर सामने डिमांड नंबर 37 फिशरी की सर फिशरी की सी फिशरी मिनिस्टर लेटर माले सर मणिपुर सी हाइदस दुम याबनी nga sina mapan tang sa pagini haitar akoi si hek bok badagi sosti tawre nga adi chau me nga mana hole nga adagi luhonge nga chakau re nga mi sibu nga tane koi manipur nga yaw de hingba ngam de bon hek nonga lak padagi kangsoi chap de nga ri nga de nga atani jipen taw si sa aduna hujik si nga manipur da thoi production si yamna wat den khanjisha nga phangdaba numi ku sudam yawi koi manipur pen grass kap ka siam anusar masigi idea te phira ina observation presenting se fishery le thadari budget se masi khadang hengal haningi sa aru fish farming da
पीब इंसेंटिव मोगी लेब ग्रांट से हेंगलगा मसोमदा अखोई खितंग इन्फेसिस पीरगदी मणिपुर की थबक फंगदब नारोलसिंग मखोइसि मतेंग पीबद नतना स्टेट की इकोनॉमी दसु सार याम कानगनी खंजे सारदना अखोई फिशरी की से मसी बजट से खितंग पुंग नंबर ताबई टाइमिंग एक्सटेंशन बिजे चौखट हनबीना बायना सिमतंगा आई थमजगे सर चामना पॉइंट अमतंग निसा अखोई डिमांड 50 आईटी से सर आईटी की सी हम चौखट ले मणिपुर से हम कन होनरी सर सिदे कोइना खितंग कोई ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस ना ऑनरेबल सीएम ना पुनिंग जंजन जन से सर अखोई की सोशल मीडिया से मरुन फेसबुक ते हैक तौर पोसे सर मसे अखोई मणिपुर की कांगबू से हैक तौर कान मसे थिंग मसे ngमदब याम कोइन कोइन थांगोय बन की दा पेज याम ममिंग सपनी लई मणिपुर को याम फजन तौबा अखोई की थांगोय बन 360 ना मगा तक दो के पेज याम पॉपुलर होइबा फॉलोअर्स याम लेब पोस्ट मसे हैक तौबा याम ना तई जादो मैम से अपलोड तौर मसे कोई ना गवर्नमेंट औ मजे अपील दो सी थांग तरुक तरेट मुसी सोम ngमदब मीने येंग मतमदा टाइम 360 काथु कांगे वीडियो थागल याम तक दो याम नुंगाई तबसा मसी तंग कई तबु याब लेगी कोई रिपोर्ट तब आई सांग फोन तबु यावरे मसे कोई मणिपुर ngमदे शिलोंग दे तबुनि तब याम तब सी सिमतंग खरे इंफेसिस चंगनी सर सामना डिमांड नंबर 46 साइंस एंड टेक्नोलॉजी सर सी सर याम पॉइंट नम खतनी सर अखोई की साइंस सेंटर में टाइल पांटर ले सर मसी खितंग इम्प्रूव तहनिंगी इदगी अखोई ले बजेट सिदैरा हयें कोना मैम फमगा अतप डिपार्टमेंट का मसी खितंग थादर सर अखोई टूरिस्ट अट्रैक्शन होइबा अदुगा आगांसिंग एकेडमिक तसु याम कानानि सले सर अखोई सेशन सिंग मनुंग सिदैदा थांगोइबनगी तगदोग रिलीफ कैंप सिदा अखोई रिलीफ कैंप आगांग से मोर देन 100 ले थाइम से मियाम ले 100 ले बिसे मोय कोइ बिसे अनिंगेना आई याम पुपिरोइ सर अखोई सैटरडे नुमित से कनो सु लेते सेशन सु लेते लास्ट सैटरडे अरेदा ऑनरेबल अखोई सी बिशुजी ने फोन तौर में कोई लाकने ने याम स्टाफ सिने यामना फजना वाम वेकल तौर कोई आगांग सिंग चाना थनो तो बिरम आगांग सिंग याम नुंगाइ जे अदो अदुम फजना तो मखल मखल अदुम लेरमे हाय तारे दि मैजिक शो को आगांग सिंग याम नुंगाइ अदगी अतै 3D मूवी रमे सर सी कितंग पैसा खतंग थादबिरदि अखोई की लेरिबा मणिपुर की आगांग सिंग एकेडमिक से याम कानाबा रुंगातंग पोथाबा नुंगाइबा अगर टूरिस्ट अट्रैक्शन से यानी नॉट ओनली कोई इनकम जेनरेट तौबदम यानी कोई कलकत्ता की साइंस सिटी गत लेसे सुमाना खितंग थादबेदी सिम फनीना साइंस सेंटर से खर यंगसनबियू होइना मसिम दंगाई थमजगे सर सर अमना डिमांड नंबर 40 वाटर रिसोर्सेस पॉइंट अमनि दंग सर अदिम अखोई की ममांगदा मैम पिनगरे स्टार क्वेश्चन दा अते मैम रेसिंग चाउ याम नै नगरे सर कोई लंफेल एरिया आई थांगोइबन की से हुजी तुम कोई सेंट्रल स्कूल ममांग से वाटर लॉक तौद इसिंग से पारम थुम लेब नोंग इसिंग तावदम यादब ngana नोंग चारे तुम थुम लेब अखोई की वाटर बॉडी में लंफेल सेंगबलपस ने इसिंग चेंथोकपं ngamdrira कइदौगे दुना ऑनरेबल मिनिस्टर सुन बियें बिरगा मसी पम आउट तौगदा कइदौगदगे इसिंग से तुम थुम लेरबने ऑनरेबल मिनिस्टर अदुना असाइ से अदुना सिम खतंग मेंग चंजन बिरगा लंपेन से नुआई ट्रेस स्वाइर के हंग सब इसिंग जे थुम लेंबा हुजी तुम थुमोगन nga तुम थुमोगन सा सिमतंग पम आउट तौसिरा कइदौसिगे दो ऑनरेबल मिनिस्टर ट्रे मेंग पेंटन बिना बाय ऑनरेबल स्पीकर के थ्रू सिनम थमजगे सर कुदिंग मक्सिगा लोइना ना सर अइना ऑनरेबल सारदा अखोई की एप्रोप्रिएशन बिल से पास तौगिनास दा कोई पुनमक से कोई ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस ना संसलिबा मणिपुर शांति पुरनब से दा सोगत पसिदा आइसु हाउस की मब्रोन सगोचरी लोइना डिविजिव पॉलिसी तौगिदना शांति पुरनबदा ऑनजन सी हाइबसे से हाजरगा ऑनरेबल स्पीकर ने मतम खर पिबिगनबता ऑनरेबल स्पीकर थाजक जसे होजी हाउस से नुंथिन की पुंग अनि मखाय भो एजोन तौजर
ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯦꯁꯟ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯂꯩꯇ ꯂꯥꯏꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯇꯥꯟꯕ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯇꯥꯟꯗꯦ